Hate no more, si ufukamata ko fie. Ole li pese. La wilo fo i le tanto wa tudu u ayo lupotea. Ma ai lo papolu pale tonga. Ia ile dei foi vanga ole fia file toe a matali ole tautua le Blue TV ma le poru kalambe ole tauta ia e faiva lo tatou tinu. Dalu mai ona tatou le fei lo ai ona ole malo longa ole long weekend. Hate no more. Judge no more. Put it on the side and just ignore. Por pese. E te leisi mea lelei, e te leisi mea mātango fie lelei tātou te whaia. Nai lolo tātou whiita. Ioi, auare koe whiika. Leanga a whiika e anga sala ili to te leo tātou. Ia, whātunga fo ia whātu pese male au tūsi pese alo tātou putudu. Ia, awa wai atu lava, maua ale avanoa. Ia, e mawhai fo i ona momoli atu wai se sāvali. Ngā o pese la e sāvali le lei. Io e sāvali o le fia, sāvali o le oli, sāvali o le fi le mu. Ia, e whātupu manatu, e whātupu langona, e whāo Sofia moe ngā luanga. Whāfouina ai langona. Ia o pese fo i e le ini ona ano. E de kai la playa ko lungo le tatu por klame. Ia fa so ngo ma le tu fola sai lau fa fo ba wa sa mo. Ia pa ia ma sa ma fainga no atu. Ia fa fo ia ia se fa matalanga ia sala no ia langa o sa mo o le ai vivia o talanga ta. Mai le matasawa na pafitia ai ave o le lae surungia ile lalolangi mawhailoa ai wawenga le tua ia Samoa. Ia se sopo a se ia pa ia filima pule tu. Na tauilo ai e tau sala ia na whanua. Teine o le ala tua. Ia manu o malo. Ia awa Samoa. Le ua tātou sapi ai nei. O ai whareseu. Ma o tātou tapisa i manuia. Ono le alofa malanga le leo le tātou mataisi le langi. Nona la sa mawhainga, no ia i tula toa ma le au fueloa. O fale upolu no tō whinga, o fale upolu o papa, o fale upolu o malo, na tū ta whaitia, ma tū ta whaitoa. O lo lātou lea anawa tausi, o lo lātou whatu a hinga tausi. Lātou te mati matina, ma lātou te tautua ina upu o wālo tātou watunu. Fata lolo foi ia tu langai la unga le atu ia wa malai faita wia malai fono tofia malai tautu mua ia le usonga puleono i sala fai ia fai foi olea ia la loifi mal fresau mal fale o ma vaenga o fotu le ngai ma lo tu maunga nga moi pango maulo itafu ba tu le fanga o mange fainga i le uli maleonenga. Ia se yo o a fo i le motu, fa mai o le motu e sa. E fio ai, ia le tui manu o le la au na motasi. Ia e iei fo i fa tui ma uwa au toto. Ia e fa mai o toto fo i tau waitu e tau tangata. Ia o pa iei o sa moa nunu watu. Ia le lei e fiafi. E whaasanga e mata i maunga o tala le tusi pa ia o mai ai lo ufiso soani o lo ufiso soani. E mai ai o vai o le na whaia le langi ma le langi. O bufa mahalosi o fionga le tua tātou te mana tua ai le taulanga. O le taulanga wha mai e tasi ai afe o le pūlo o le ola. Le sa a mata i ketse mane. Ia mawhai watu i ka le varia ma watu ai ai lunga le sa tauro wha mai le mea iai urpo. Na whaatau tau wai o ia i le vā o le langi ma le larolangi. Ma liu. Ia watatou. Ma le tua leilo uloto le deia fiafi. Le tusi wa masani wai lua umau ki lua le ase ka maikiki e le soifuangi. E le lua le kusi le a Ioane tolu whai upasuma leo no John 3:16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life or everlasting life. O le mangulau ki ngā le ngā koe wha mangaku le weekend. O mai ale maliu o Yesu, o toe tu o ia ele o maliu pea.
o lo o tatou tapua I se Yesu Keriso soifua. Ai ole mang ole mori mau lea ale fai evangelia lea. O lana mori mau lea e tu maua I loto ma ayo finangalo foi mai. Awa u fa pe lava ngalo foi mai o lea tua I le lalolangi. Na ia au mai ilo natali I pele e ko kasi. Ina ia le fano se tasi e fa tua ia te ia. O ila, o le whaaka ua la ia o le vaenga lea, tātou amatai le tātou whamalo sima le tātou program. O le ka ua la o le festivalea, po o le fasilenga le whamai. Ina ia le whano se tasi e whaatua ia ke ia. A ia maua e ia le o le whavau. Longo winga, e iai pe iai inga o le merea. Favela kala le lenga le fa mai ia yoange fa mai ina ia le fano se tasi fa toto longo winga nga whoso ever believeth il fa perkangia fa mai that whoso ever believeth in him shall have eternal life or everlasting life lono winga pe a ko fa makala inga elia nga mo o ele ka kom ya Ola unga fai kau ku longo winga. E le se me fa pe le kari kongu o ia Yesu le kari kongu o e kala inga orang kala le kali yanga o e me u mai fai lava lo ko maro finga. Ai e ke fa moi e ke sao ai foi le e ke sao ai fa me alofa. Pe te sao fua. Wala nga iska ka penga. E u mafa mai ia langa o fa o la inga. Wa ile upunga. Mai langa o fa o la inga. Ia longo winga la ole a e fero rua ia le lalo langi o kangaka. Ia matau langi le na pe se fa langinga. E pe e foringa mai ua lava le na e na te fa sao inga ka ko I le ola e fa vau. Ia ma le fa sala e fa vau pe inga le rua nga me nga ia. A le fa ta ua le o mafu anga o la utala le fiafi. Ta ilo ia te oi. Pele ia se fa ka wa isi fa nga long weekend nge makua fai ai pa ki kili a wa ia o le fesili o le a se vai nga e ko manga ku mai to ma fau lo joy I le ta o le taulanga le tasi e fe ka si e fe pe o le ngole e ko nga le pulo le ola kasi le ia nga ola uma ya sa mo sa polonga I konga I o kala ku sa o kala le siro maku awa inga ia. O kala ia ka ko o kala ku makala fa fango. E fa ale o iai kelengi mori mau po o inga ia. Ai a feo wa ia ngai ka ko sa idinga. E maku wa ile mo mo ia isi. Ai fa mata o tatou feo ai fa pesa ili ia fionga le ku. Ia. A fearu wa inga ile sikula fale e alu e a sambo fale o sikula fale o mare puki o marki poki koko o mare levo repo o fia mo wa ai ka mai ki e wa sa mo fa penga e pise me tu fanua le mo mai o lai malo ki ko ngor fale a o isi fe wa iso lo su engo me ia su ele me su enga fa su e ama su e a fesili E kau ke sao ele ola e whaavau ngā mea. Whea tua I fwoi. Lei e ka hua mora kau si inga o kako a inga. Ai uange I hatu wailo maa rosi ma ele mo e ma e ma I hai. Ai a whai e haru lau kako maa rosi. I le ngā rue ngā lea tua, ma le sa ili ngā fio ngā lea kua inga I ola I o kako loko. Kei loe. O la ere kusipa I ara kali. O ai se fa mau lo ngola o nga o ko e mau ia o la pier kama lo o asieri pe la ka fe ia le nga of yo nga ia le tu o ai se fa mau lo ngola o nga o e ko e mau a o ai se musu e fa mau la nga ia fa fe nga yo me a musu la fa e fa mau le o la pe fa aru le kai mi ya o si o me foi nga ka sa wai long weekend lo nga ole pa ki pum va pa o pum va pa o ele I leva ai ku mai ia leo po le noise control ia alu fai la utala matua man na ia long weekend na nafi
ele ngata mai ai le aso Friday ya le ka ko Good Friday even though na mali wa Yesu ya ai pe o le ta wa ta to fa Britania ne ona por Good Friday ya o mali long weekend le ngai anga nga fila le so malolo spend le kai mi ile fali o for le kile ya se me o fa tu mato ainga o tatou o le a tatou no fo spend le tatou tai mi le fali tau te le o se me fa tu tina te pungi lau te mai fali o lo lau pisingisi ai le ma fai le o ko ngai ka ko kanga me se lau le o ku iloma tanu inga ngala ko iloa o le aso malolo ai le vili akulanga ia e fia la ko piki mayonga ofu ma ia mali to tele le faina ia o tanto o ma pa anga mai ali si foi medi se fai ali ma e ka uma fo o le aso malolo e fia malolo foi asia tamalona ai io ai fa vitaiatu o le va ve aula o ile le se makoma moe fa wan mako next store ali tu tomatau o le ngari I Cook Island na pa ki ma le ngari ile mai le fiafio la so to na yalu ma le so sa ako fai nga pa ki ai malama lo le tai ao po le so fua ai ma fa ke ia lo ma ko le fai o ko ngari arma tua kama we po kai ongos furu mon kupu ole sau ia le upu fo le masangi ka ko le ke le nga o ka ko fenga ngui pe ka ko ya so fo ia wai le yang ka ko ngang ai nga ka ko tu lo nga e fa swa ava o ele se pa wa le upu e ke manga ku ku se so o hau fa ka ilima ka yongo hau fa fa ko akiria se sirenga se kas ke vai la le alu ka malo ia ole sau vo erva finge fa ya sau ya le finge ku so ka malo mai fa amerika ia finge ka ia alu ya ka ufai ya le va ka ko foi ko ole me pe tu sili wo ta tu ala maka le kwai pe asole fi le kai mi fa ka nga ai le o langa mata to I me yo fa fia e matua I ngalo ia o ele matua tele o lo soifua wa iai e ngalo ia o le te fai le vai lumo le awara tele ta lai fai akor fe ko e kusa ma ko ki nga inga ia fe ko orka vale ako susu e ako o ia tau fa mai sitin si o to lu matina le hinga ape ka walu ye ala ku ye ka fo ile le kau fa file mu o le wala fe ala ko ma ko buse mo le limar kaya o nga maka mai nga ile o no fo mo titilo fa ku sa la mi sa mai fa ala fa ila o kala ilo ko ru fa ka ko va inge ile au le anga o le soifua nga pe afa ia ya ku tanto va ita do le tangata le na fa ile atua o le malu o le aku ai nga ova nga lua ngia e vai ka ko I me ia o me foi nga o mai fa pe o le sa ole ia ai fa vitai o ma fuana fa ila o fa soa I le vai nga le o le fa ta wai na ya u ia malo ai ma lo le o fa ku fa ka mai ka ko popcorns ka ngome fa ta le mai ka popcorns ka mai le a fai le tatou mata nga movie le aso atoa ia o le whaonganga le so malolo ngai o le matua whaafealo whangia o karinga ma le arunga ka solo lo maka fu ia ka maiki ia uma mai le Lion King sau Simba sau Mufasa sau ia Moana alu Moana lo ngalu we vai ka ku halu fa sau ia ai uma e ngale mana ia spend le quality time ma le ai to e sefe le pegi senior ka vale sefe a koi mangi fa ala ve lave o kukupu wala ngor sui fuaka le nei e yele taimi e kupu ele fa ala ve lave o koi fio ki koi kanga kai le o ingwele o nganga talu le fa ta mala le tanga tala o nga ma fa swa va pola voi lungo fola fa saina e me ku fa penga ki fa marka vale le si o nga pingir ka vale si ainga la le nga ko pe o ko fe se fa ka uma enga afia pe fio ki ka ko ainga ale ola le
e fa pe nga me o fala la vetu ya ole la ngona fia le o le aso maliu la tau ia ma te tu o Yesu ya le tau langa sa fai mo e ma o mai o le nei vai ngore fiafi ya ke lo le si tanga tai e sa wai lungo por kalame o le fa ta pena e fa longo manga o ka ki o ka ko issues o ata tu le ai fai mata tu tala no fa so le o le tu e longo fia o le te nau nei me na le mai e manga o ka ki o fai ka ko issues maka ko oris maka ko kala e ta umai ai e pe tau se sengi o e ma me fa le anga pie kau se sengi lo wo langa i kau de fia ia ai tau no mai lo makot fara io kale mai marka malo o ko ai ko mai ko ngot tanto officer e ta wala ma fa so issues ala wa ia godfather ia po avinga nga issue po avinga issues ke keler ka malo nga sa mai ia a talo fa tu ia te auto umala va share tatu po kala me livanga fia ia mi se foi ya o tatou company long sua mo moli atu fa tele fa manu yang o le umar eseta tele ni so tatou special safa alu tatou samaria anga le leipo tatou sponsors ila do o le fia ya e so swani sponsor malango sua le tatou por kalami fa tai tatou mona rentals ya fa tai fo le tatou SMI mo tonga nga tai le sanita ya Pacific 40 malita lofa voucher ya manisio tatu wa business ma company fo le fo join my ya welcome for initial tattoo company le sign up tonu na tattoo company sign up last week ya no lenda go through tattoo the weekend ya or fa kailinga ya initial tamali imala to business ya wa mai lo la to tau so ani lango le tatou por kala me te ya me se foi le tatou Blue TV mana au nanga ya o ele te mafuta bali le vanga le fiafi fa tai de mafuta mai o te tonu ele ye ni me le anga tu pour le weekend so sko nga me le anga nga like nga kirkiro mai pula ko mai ke I hope ele ngi me le anga ko kupu I hope ele ifeni au fa unga le I hope for it role misa masio tolo fa pe fo inga uma e wo fa isa ta pa time fa ke anga me ka ko move forward from upor pesele na matai hate no more no winga wangi ko yeses ye kaises ai fo ile li miki ro nga me o na ingo tolela tu mau fo po tu mau pia lo wita ole familianga fati atu familianga le tato wa sofana na iso tato wa fasisilanga tato atu le malolonga a foi mai fa felo I godfather si ka ku karangole me ole issue nga fa puku mai ile weekend pa wa lau tatalo ia wane e vai me wo so ko i malo wa kailu le sau le aka ma le video ma le issue den ka sen me kanga wa pisi ya vo le ka banga ka ngofu vo fale mo ka sa ve okay o fair story making at tau ya wa ngol me ngale wo ya ele o story uma vo ia la ku ngol tau ya ai fa lo mai vai mai o story la ku la live vo ile la personal page longo wingon malo si anga ole oria oi ai a saulo oria va ku ngai e au sia lungo tato te ya e la ku lungo te ya ai a sau foi la ori enga oro vilia ku ma fakarango oi ia e fa benga foi le malo si enga kai la ori fa mnia ko le jogo le lima super le dua tu sanga ia ole uso ia po ole tofa le fionga ya forsale ite fionga le matua ia to sulu fio o mani ngatolo o se urupo ina aule leitele ia le uso fo ia forsale ite ia mai le fio anga o la malava mo tele sala fai ia fio i fo il te maita ia ngatoro ifan ia e suai usoli ia me se fo yo le tusinga al fal tolu ia vai tuto to o fui fatu sa fotu la fai ya o le tamalo fo yo le toi sulu ya tatu tele no ya toi sulu le tua va tu fo i tu singa ai nga sa tu ala la tobia ya me se fo yo le tu singa va i mele la au no fo sia ya fa mai o le la au
Ioi, na vete ai tō whinga i le whalea ana. Ia, malu fōi, ia i le whalea ana la tau. Atu le fio tō le paiali. Orka malo, o le fio. O le fio mai a mantou i satu fia i satu paitea. Fio i fōi le sao ia whanana. Ia sa valo mua ma le sua whalawhautea. Atu fōi a sia tau le na tausi vatele o le vaiti ma le vai malai. O le vai malai tau o nā whanua. Ia, fio fōi alo le lilo mai ava, tama o le moonga. Ia, mai se fōi le fio tāpa au. Ia, fai fōi e tala noa i tonu mai pea o lai whalitoi. Ia, mai se o le tausinga le nofo i tu ainga ia te oile ala tau amanuia le lima so maralua tausanga. Orka maa loa e fio pesu i uta. Po lo no pia i uta, ma se o le tausi. Ia, o le uso fōi. Ia, wailonga fōi lana tautua upu. Ia, mai se fōi. O le tautuaina, o le nuu o matai i uta. E ranga te leo e kalesia ma mafutanga. Manuia le tua i lo 5 ma le lua tausanga. O le asfanau lea. Le asfanau lea ua pa umai le tātou porukalame o na whatoa awha o mai. E le tua fine fo i a Hannah Schmidt. Lea e whiangai ma le tātou porukalame o le Breaking Waves. O le stofi version te nei ia whaamalie mo whako ese ako on behalf of Hannah lea le Schmidt o le tūlanga ua pisi tele lea tamaitai ia ua mafuai o na tuaina wha o mai. Happy belated birthday fitu sumaratasi tausanga o le sunga ia Alao Ferretti Bulou i El Paso, Texas. Ia America. Ia, mo le tele la joanga o fitu sumaratasi. Ia, ia te oe le tama, ia ke por kamala o por ia por tina tulou Alao Ferretti Bulou. Ia langa lele o mai maseata. Fa manu ia tele le tua le joanga o fitu sumaratasi. Ia ile vai aso na tene. Ia langa o le fuisa le se tatou por kalame i le aso for Riley. Melia. Fa manu ia tu le tua lo faanga mai a siata mo le proclame le tauti. Ia. Tatou malolonga. A foi mai. Fa feilo I Godfather. Ia pe ambele weekend ar kamaloa. Ia pe sa kapolo. Ia pe sa faia foi le mele sa ufaia o le nofo le fale mafato ina. Mata matal TV ma movie so ato. Pe mai ata to fa salong fa business. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. If you feel them on a rental se fala wilo antula na fabitoa mole masino February mamati e los fulposene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol waso pe silia tu foile te faonga ina so se tavale ma wailo avro ile se ia fetala Samoa ile fai unga le basina e fa yoro pikile tavale mai le malava le faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe momoli te foile faltali malo o lo e fa montuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ai ina de tupu se
whaalawalawe ai olo o iai le whaamama awenga. Ma le tuolo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upinga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. If you feel Moana Rentals se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati e lusful po se neua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale ma mawailo avado i le se i e awhetala Samoa i le whai unga o le masina e ma whaiora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua pe mamuli tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama awenga. Ma tu olo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upinga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Tebero watile o toe lua se furu minuti o tale o le itu la lima o te fifia e fa ilo antu le o sumai Godfather le ataua marufui o le ke mafu le si ngora o ka manga le Nemred ia ile ainga o siana fa na oi ina ile atu moto lo ia na shares fatalo fatu e mai le long weekend also for qua le weekend mai foi le se maro longo foi o break away mal pokalama kal polo yeah fia o qua kokolo ale radio Samoa ka oi mai yeah oi ai for sunga le sunga o ko o ka vai la ma fa ma le o si le ngafi no pa ke ngafi me si le o nga o ye kemingai lo malanga fa ko Caro fai. O ko sa foi ka mo vai oi nga ke ao fa pe o le kwa fa pe o fa ma vai le nga fa ma vai ara nga ko nga o o pe o kai ko ia nga kai ko nga fa nga kuri la nga o Caro fai le uso wa le va so ile te fei lo io o sa vea ia o le ase tūlanga o se tofi o whea lua i masavea. Wai le ofisilia tupea. O le ase kūlanga o se kofi de whea lua i masavea ke mingi. Kusa ia le whangange le komising o leolongo ala kere babi. Samuel West, Kaur South. Komisinga. Lono winga i whea lua i runga le wala tere le alu e le moe fu i se whali. E le moe. E o wafo ngā runga sa le moe. Ei! Ya mai la manga ya la no le wa e manumalo ngai e langi ngai proof o le lo so no nga le wa mai ke wa maolo la fa tu tele wa o me foi nga ka nga poro ye me o ham me malo me nga ya ke de ham langa la ke fa le wa le au ke fa kura o lo so so e se ham ke se fa pe ke su me foi malo so e mo kan ko fo i ngai kamo i ang sa o pe fa singo ko mo i ka sa sanga ya fa fe o ki ne kan ko fo ya wa mana ya ini si vai ka ma nga fi o pa ngo menge la karangi di am ka ngala pokala ma al menga ma ka nga fi ma ka o fa ka vai e ke lo o ngeile aso fo le kuso mo ko ku a ngeile aso mo ko ku a ma ko ku a ka fe fere be beso ka nga vai ka mi vole ngo par ka ko ku yesu a la zo mo ka ku le wala nga a fi mangi makaya wa me mo kwa be besi do fa ko ku yesu fa mai se pepelo fa mai se sa fa mai so yesu sa ora nga ko kalango sa ma ko felo ai ku sa e folinga mai ole e pia yesu yo so ai le pia ka mi ole nga mo la forsa yo mo la ku si upu mo mai la ko sa fa wa pe folinga mai nga ka a mi ko mo so nga pia ai algo ka foi
le fia ai o kaka masalo masalo ko ia la wa mi ko ia la mo kingo asa fela mesu a le fasu raso ngi masalo se kaimile siri onga maka ngo fia nga vai kaimile pa mo kala o kaka nga oki au ko ku e mama ya ka ko ki nga o kai pere ko ki aka ko fa manga ku le moliu mo ko ku ai le yo le loko ka ko ai il ka ka vero ka fia ba ai au ko ku mo ka ka le ele selo mana tua pe o se mea winga ese ai o fa longo i ai manga ku fo ila le ya tau o le tu fa you taia si sila foi la o ai ku se pie unusual le mea o le mo ko ku oi o le ala foi nga fenka ke le nga fa ku fenga ka ia nga karikong wai e onga kangaka ia onga o le mafau wale fa pea ele o se kupu nga sau se kulanga fa kupu mangkua ku sai ele fa pea fa ko ale karikong le maliu nga makanga le karikong le soifua mai ko so i le fa vai o le karikong awa anga karikong le soifua mai por fanga mai o le mesia o yesu o le kupu o a uma ele kupu la e mai ele kupu fo ila mai le ka ungula nga mesia ngol sa we madiu e ka mo mai a kilo ngi i fufuanga mal plan ale tua leanga anga fa apea ya fio mai mangipu ke kele vo e kaili mai le langi fa ilo ela usau o le fio fa kupu mai ele ai ma se pa ia longa kingo ma ele o fo i puanga ya yesu ai sea ia o ai ya le vale la aru e fai or ka malo la sa mai lunga longo foadi e tau mo mai ai o fuanga vai o isa wer kala kuspa ia o ka ko mangako ele o longa finga ngalo ele o nga mangako o ka ko mafofonga fo ese mamawa fa aui mai lo ise ala mawala leanga inga ia fai ngofi nga ingosia o nga kaungu ai leo varo anga al perfecto isaia fa mai a ka ko va ai ai ele ai songa maka ngofi e o ngo ka ko ke fia ia ke ia vai vale e mari ke o kali ka vai mai ka vai ke anga fa pero ka mai a fa mo ko ku yesu a ka mo Christchurch ka ke leo ka nga pora ka ke su o que vai sa ola pi ko folinga mai o le karinga o ke yo el karinga pa arela la fa kura fa so ya o karinga mo ka kare kong le ai o fia pai uso rua ka o fia pai o wale ya se ngo o rua makoma mangkuor ma o mangku fo e o kala o sawanga yesu nga fai amu ia le ele iva ai karikong ala ngo koma nga alma o fia pai yoi mangku awa fo ma fu nga ro fia pai o le ro le karikong wa ka mai ko fo fia pai fo finge fia pai o fo yesu ma i fo finge o ro ele mama o ro le fisika ka ele o le se nga ngali tu o si fa finge punga koko o le vanga mai ai sorry o la ye longa manga onga o rua o le ka polo le ka fa fau ai man tu mai la kusala afa pe ola ko ku wa ulai afa pe ngo kari kongua ile alo leo le ku e fa mai e ko ruaso nga ke fa nga ke de peki ai le maru le ko fa ku kari kongua kari kong e ka pa wa me o fi fa longo wa mai se mori mau o ko ku le anga o miracles o ka ka fi o va ai me o va venga e ro kari kongua mo ka kari kong ai te lo ke mo ko fa lo e ngu ka fa ko lua nga ke ko ngoi ko ku anga sa vale la wala mo fesu e o ke sa va ke mo yesu ai man ko o lo ke kurkuria do kala do ta mai anga fa apeo Christ o le fia pai ai fia kare kong ele lo kong o fia pai ai mo mo le malo longa mo ale sa fa la misión ke ru le ke ru pai ale anga le wale fa no nge wo ko ku ke ru le fio ke ru ke ngoi ese ala ka vai ka foi le pero ese ala ka vai ka foi mal vai mal pai ka ku o kingo lo pea o kingo fa ba o menga ese se pai ka foi mal pai ka ku e ese o come que so
o so saufanga i le ola whau ngā mea la ero ke pa i ai Ioe, i ronga ke le- kingo koe ku ke le a loe. le sa ka la i mawhai mai a oe ke sala mō ai ke le ikadia. ke lo o ke le o le se senga o kaka foi le iba ai se mea mar kaka wa ai se mea e fa puinga fa ko fa puinga la mi ko No winga la tangia mai a ele va ia o se me Le. ke le kat kong. Ole ke le lo fa ngonga o le mele la ka wonga la vai paula le mele o kula ku poiro le vai ro fa ko kua. O ka kanga ke ro ka polo. ia Io la ka vai lo fa ko kua. le Ole- o approving lo finga ngalo Ai ka ua wala ngo tato. E kau ki fia ngau vai vai se mea ma kau ki au kupu. ya io a fa ko ya A faila o fi a faila ki fai mai ngai le o se le ele o le fonga le ka kong. No inga em fai ngala vela lo le tu fo ile le fai tala. Fa ku kuson o le ngau ai se o vai le la ngau se vai la ya. le sikule e le mo se si o kanga ka nga vai ka minga nga ba ai ma pa ya yesu le ko ku e le ku mau long fa ko mo long ola fa ba o le si senga nga Se menga se mau se pota nga mea. kele kele wa no sa wa yesu wa au so kala i finga mo la ko ka manga Na yo la nga ye me ta o ma fo nga manga nga ya. Yo. Ai a fa po ye se mau e fa mau ngi ai. E nga ku mau la ko. Ai paule me yo ke ro ha ku spa ia fa mai. Mai a o he fo ingo la ko ka lia inga o ia. yeah Fa mai nga ia avaku ia yo le fo i manguia. O le wingo nga kala o e nga la ko ka lia o fa longo makalia. o le ya sa E paula nga o le mea ngaulo o le nga ai manga kumi foi le tu e ke kau mai o le faila o fa so. O le faila o fa so le melea. Wa o le vanka ko ko le maulea. For God so loved the world. Mai e ka fa so fa de nga ma va ka ko ma ka po ka me ngi fe. Wa le vanka ko le maulea. Wa fa pe la vana ro mai le tu la langi mai lo na lo pele to tas. Ai ele lenga ke dinga misinga ko fa ma fa. yeah O le lenga le fa mai. Whosoever believeth in him yeah shall have everlasting life. Longa winga. Ele o kanga ka uma. Fa mai. Yes nga maliu mo kanga ka uma. O kanga ka yao nga iai. Nga oe karikongu ma fa kua. ko ya ke Longa winga po le ale maliu fo mai nga maliu yesu mo ka mo aya ure ka dia mo ure ka kongu mo le fa kua. yeah Ele saula ka ko le o le fa. o ile ai pa wa me ara fa yesu ka umara ba pe mi le nga pe mi o bale O ko ku. o ko ku e mo ron kingo le pe a fa mu nga le ko singa polo inga se la inga Le winga na lutu fa tu. So nga o le e karikongu ma fa kua. yo I langa ka ulanga kongi ola. yeah ma fai Ai le o fa mai la. O e nga va ai ma pa ia ia le i longa koe ku. Nga ku mau ai o le ile. ai ele se fa pe nga ai a fai o le yesu i mangele ala ko fa pe e pepe me sili ala ko ku o ke fiaru i mangele pa ya yesu pa ala ka mo le mangele Ya mana ya. o le nga le ka wa o le ka mai Fia iai le aso o le koe fia yai mon mau i ko nga kingo ko ku wa se kingo ko ku kingo ka pe la nga le nga ku ka foi o va kingo e ku se pe le escaping sing ka ke o so se me o escaping sing ka ki e ka lo si ka fa ka lo fa e pa ai o nga ka ko ai le ai o musalo ka ko la ko pa fa u le yesu malala ai lo le su ko la ka fia pa i umara vai A ole si voi fisi de ku e tupu ma fo fa. Ai pe fa maka fo ila nga kupunge me o ka ko vai kai mi. ia E kau ke kuro e kau ke io e fasi o ki ake ia. ko kele yo yo o ele se nga vai kai man ki vai kai ko kele yo Pe wale nga ngi vai kai mi a. o si Awa fa to ila ukala a. Wa ole ka ngolo la fa kusu vai kai mi. O fio o vai kai mi piko sidi nga leanga. ia Sorry, okay, o si dia ku leanga vai kai mi ni. ia i fu la le generation la ko ia e sa war ka kala ko long kai mi e fa ka fo long kai mi malis kai mi Ole ma fo anga ya lenga fa kula ukala Godfather
e pe ya o fanga ku ve ke mingi ve ke mila awa e fu ya yenga i kedo ila ko i maliu Yesu mala ku decisions nga fai o isi e pe isi lungo le malama o le no ele kadia inga o ia e sau fa pia so la le o mai so ia isi u ka ia mesi salai la fa kali ia le la ku mesia le fa mai sau fa so e pe foi le malam lack of understanding male la ko la fa ka ile por Yesu fa manga la ko le lo me ko fa o so la ngi ua kaku ua malama ma pena mika ke vai ku te kupu mai ni sa mo de maliu ngai kinga ka mai kai fa ko fo o kanga ka wa ngai lo malama le ko eru ese o fa o inga le ngang pa ia ma mo la mo ma o Yesu le la le ko eru ese ele la fa kara fo le chasi ya o ke ba nga mo nga ba kinga ia o le longo winga la we sa ku kai mingi e ke yo e fu la mi kanga Oi. Ya. Ma ngai ora ma fa so. O ka ngo anga la ver ko ku ma le seka. Ya. O le a sa utala no nga o lo fa. Ya. Wa fisidi de o isi maku o la nga. O le a sa upu o fa. E winga il mesia le. Ya. Fa tai Yesu. E la na taulanga tongiola. Fa mai isi kangaka. Fa mai se anga o ia yo ke halu e sui ai awangi alu e sui e fa ko ka funga mala mais e le o se mea ka o le o se mea ka wa o mer nga fa tuai malo o mer nga me tau Yesu pa o me ka fa kai wa manga ia wo mo wai de so ka nga o ka ko mo lo tatu wa tua fa manguia ko ai wa o fa u ile vai i se tala fa vau fo ile tadonu fa katoliko ile maliu ai pole Francis tu o le malo ele pope po le fa urulunga o le fa tuanga katoliko ile la rolangi o le katoliko Roma Pope Francis maliu ton wale ile va vea o le totu pe mola le stroke den ka mai sa ma wa leva fo iana tulo wa leva na fa ta otolia ngase fo ima ai fa ta ile tua ona olana tautua o ko a mesa le pe lo mai ngai ile lo fofongi ka bye Matitiva yes la outreach le pua ka fa penga e loinga ia e fa me sa fioi pe se fa le fulle se fa le ka olo e manga ai ngo foi inga ia lenga fa kasi maka fa penga so longa ia foi nga ka ku e maka ia ka koriko is 1.3 billion members it's the biggest church in the world so ka ia misi fo era kola ko kai ama so langa kai ngai le kele por su ka usanga le ka ko ai ko ia para tu fo yo lesa tofi mai ia pope falanisisi o lo soifu pe ia pentito o se mea winga eselea ile toe fa te pa mai le more than fiese lauto sanga na fa tasina tu por melea o le pe o le toe filfili o seisi pope o lo soifu ala fa seisi alua i maliu lo le pe o le lua fe lua le sa maliu ia pope pentito le sa retire ai fa au mai ale o le no fo inga Francis o le lua i Latin American Pope le o le Argentina o le Argentina le soifu mai te siva to wono fa mana vai le tuanga lu i le weekend nei i le tausanga lua felu suma lima valu tausanga se kai ele ngaka farolongia le kalesia ma kalesia umala la ai me se foi o kulanga fa malo i langa foi fo ko a me se ka wole ya fo nga Israel ma Hamas ya fa pe foi
ia kawala Ukraine ma fonga nge ma Rusia o se tai Kerisiano fatutuan Kerisiano fo ile piko sili le ona laualunga le amana ia fo ile tulanga even le tulanga o te ingo malo ia elifa peta te fatu nga vale ni si te tununga a o le wingo le famatalanga o lana influence fo ile le ia ambisio no le te tununga katoliko se kalesia tele lalang ia o le ala fo ila le a fa afion ko malo ai so se akungu o e ka ilo fo ile pui ngol peleskenge ma le pui ngo o le kupu ka mai ka iperkangia ia pe tutusa male tulanga o le fa fea o male ia ai fa mai se le ngangol le tua ia ila to uma lava le fa tutuan katoliko mai lava I fa o Samoa aki epkopo ia ma palisi ese ia mai se fo ia o tangata lotu o le whatutuanga Katoliko Roma ia nei fo I taimi whaingata ma le whaavau ia au mea ua masini ia I soifuanga ia ai ole a tau whai tūmu fo I la o le Vatikano a maka kure kaimine ngai se ia o a I le taimi sa ili e whale lauasi ia ma toi tāpena hele sa ili ngau se isi tai o le ekalesia Saro pe fiku e aso le iong popoko la yo o sui per ko kia korsela una kaka korsela o sui ya fini se la ko kai fo au fo I ko ke ia ko vai ku ngala e sa fai mai fo tau tai ia e o le Vatikano li poki sa o mo yo e sa o fo I or ka ko tau tai ia e se kai mi fo I o ya au fa nga solo ia ia fa mai se wala ngole o le fa tutua ko ile por ka o le kalesia fo ile le fionga le dipule por silio le tato wa company eu ia tai fa tasi tau sanga na o e faile misa ma o e faile a fo le confesio ia ai ele a fai na e wa le tulanga le ia anai a kasiala ngalo kule kolma singa yo tau fo ele me fa ngai kai kausanga fa confesio ia o nisina o vaenga fo ua tutupu fai ngol nei weekend o sa mo ali I o lo te va vai atu le atu ele maliu mai o sikinga le maliu mai I o siona pito fasto o le korsu markasi le korsu markasi sa e il tinale fas tu lo la vale o sa fo ua fasio kia mai ron korua le korsu ka sa ngai ko mbe fia ka sa ngol kuma lo ai falling on mai le kusama li poki ko fa peso ava e fa so ava kamalo ai ole anga ese sa fa nga ia ko ke lo ko nga me fa penge ia ongi mangu a makuya ma se mangi mangu fo nga ka ke de fia va ye mo ka fia ma fo ye pa fa pe ma se nga kinga ke o fo I na ma il tangata na matala no na ia o telefi va tu runga ni ata o tele tu lo wa fo telefi mana o fo ai il tangata na matala no na ia fa asino ma ia tia fingo de time mat le weekend fa tunga fa o sile na fa nei se mato o gikiti e tangata na au vai tu le manu ana au mai tu lo ia au ma ia o te o le wingo le fa mtalanga le ata wa o lenga amaka mat ka fa soi fa kuskusanga o ke pensionga le se senga mai o lea taimi male taimi soi fo o le mo ko am ka ukia me le tulanga le la tangata vale na ye tangata le lon solution to lua lungo fa swa va ya ele tau mate fa swa va ova lele wa umangi nga ku langa o ya ai fa maka o le ha si tulanga iso langona ia ese mai fo au fa sai nga ese ma fo anga wala nga fa pe ngi le ika fe ika nga ka ma fa unga wo fa wale fe ele mele fa o ki ka no excuse por le aisa por le se me voy kai por le foie por la ese reason nga fa o limoses wow ko finga ko a il kamalo fa lo ko ki ngalo ko finga ya lo nga inga ro ye e vai se me que passie ai ese no fa ngo pa me fa pela nga ka ke ma fo
yo ka fa kengi ka ke ma fa yo kengo le ainga ka ke ma fa i lo tinga fainga fai fa pengi me fa pengi ya o kopo ya paule me ole o se kala fo le mole ole matua le anga lava ole now a toi fo nei fo i le atua i fa matalanga mai nga ole tangata valina ole profesalia kak le ka karkana ngoi ole se tasi o tangata na la vea i le vaenga lenga respond atu e few days later lenga waku o leo mo kala se tasi o tangata ia le la vea i tangata no fa mai fa matalanga le ia nga fa makala va ainga nga waku va ai kauki ole upu fa mai le tangata le asiata na ngata la uva ai me nei me horror movies me waka fo ngai ku lo fa ka ko aru yere nga ngana fa fa ngofie ya e momoli ya kwa ya e ro wa te lo le te na no mai te fie lo wa fa sioki ka ngaka leanga ku lo nga ngana sa moa vatu ngana ya wa fa ku ngai penga ku lo ma ya e ka le lo e isi New Zealand born or American born pola le wingo nga upu tu lo tipi fo le ke ho fon fa nga fai ol mo kwai le aise o langa fa le nganga le aise ka nga fa ke siango le o ngi loku ai o mengi le e ma fo mai mengi o ki fanga fo i le baku le ke le maka ai ma ki le ki fanga aisa su aisa o ke longa e era ko nga fo il men ka pu e a fi fo aisa oi e le mo fa isa ka nga ola nga fa se me fa pengi vanga wo ingi sila li ato ta sile o fa mo nga ta te loa mo ka fai ka winga mo ka skaki nga e tele ai afia ngo tangata nei tulo la sila fia kusikala bo kusi poem solo o kusipese la ele na male la ina awa foi langa o le vai o le marosi o le kingo nga mai le ku yar kai me ke vai o me la fa nga tangata nei entertainers e ye fala au e vaku e fa marosi le kingo fa la i maka ma me uma pena ya e mau fala au ese matulanga foi me la tala le melen tula mai o le fa makalanga nga o le fasioki nga le fasioki ile le professor ku fa kasila ma moli mau mai ko ki se kanga ka vavau feo lolo nei tanga ta vavau no mato felo il fa usile e tu ko ai ku le ia fa usi ku le fa ka ai usau mo e wa ba wa ile atala no ai le nei ni usila o le ngai ni usila se kasio kama mai le fio anga vavau e moli mau le mele fa nga ka ngala ukara le ka wa ko nga so fa la ke ro la mai mo mai o li fo le matu tala no mana yo na lo luma ore kala le fa makala mai o la ilo o ma la ko mo li mau uma ka nga ka makafanga le fa nga wenga ma tanga taisa ile ku langa nga va ai le fiki ngale si afikeo le mangu le yang le por kulo pala le koko le ufu ma ma le tubo fiaso le o ma fa ki ngore me le iaru le vai le o pe gracie de ma fau ma me uma la mo di mau o le sila kala la ke mai kanga ka vau a fa fonga mai ma kanga ngole le walanga o ka ko ka upu lo we mor kuanga ngeo la we mor kuanga ngeo o sinava yana le sento i yawa o le sila fa makalanga le fa mai tanga ta vau e ese ala ko kala yanga kusi ese me yela o me longo lungo yanga press conference o me masangia ya fa mai ese ma ele o laua ele o amai mako mori mau ale fa mai nga mato watu fo i vavau ele ese fa mau nianga ale yai mori mau kuskusia kanga ngai kusi ma fa mau ngia mai le finge le ngai o le fo ilanga fa ka ku fa so kusi ma ntua le temi ka kola winga kusi fa fo fonga mai le ka maria le yai ronga ka le mori mau ronga ka nga fa fonga mata ma fa mai na upu na ufso ta i mai na right after pokala melenga la wer kusi runga
Ma mai le message ka maro asiata na la o matua confirm uma me uma le ngang makfa longo kula makanga to o mai na pia tangia mai ona to te fa pe mai sa fa kongu e fia me ia na mori mau e alu o le mele sa ku por fa lavi ai pe kai nga wala umar kala le malo ai pe kai la umar pro kala me fa mai ile makanga mo fa longo ko ile mele mo ule kat kongingar ko kala ai pe kai nga o ko fa sa o mai sa uni ma to confirm mai to tonu ina ofso ka ia kula var mori mau kai mor poka la mem fa pe mai le ai ele o vai vase o va va mai fa mai manankala pinko sa o lele o I kongwa nga sausia ngofo ai ele o kusala o le nga fa kongu mori mau e alu e mai longo winga e ia lar kanga kale nga ngofo I masia I de mele ngalo ai male aku ngalo ai male male laptop ngalo ai male telefon o yo le iPad bole ngalo male waki ele ngalo I a ole ai mori mau yang fai nga kusi even there's a mori mau de atawa la e mention ai le ngoa ole kanga kare kanga le ke la e mention de mori mau lenga olanga mau e kukongo le ako le alanga o leo yang avere ako makaukia lela o ka ko le ropo o fe o fai ia walanga lenga kula ingi di se last week ai wa ko le mai ala kusaungi a fo ilanga le ho o fa fe kai nga le vatu o tele fa pe fo e fa yaku pe o le ar kula nga ia e fe kai ma koe fa popo ingi ko morianga I meanga ko ke kau ka penga mai ia tia ma tuk te ia a wa wele ele fefe la u karango aku ma va tur mana tule langa wo loa le ata wa le ai so ko e kari ko winga ko me singa o le Samoa no and never ia mai o lo la ko ia I ko ia me ia mala ko la o isia o to si nia male matanga ruenga a to lo na la valoa fa ka ia ku ko ngaruenga Afrika ingisi o ngai ko ke faia fa mau ai ma fuang faia tu la tala le le fai mai o fa Afrika nga fa mai isi kanga kai I va o video nga pu er kai mira nga yaisia they just chose not to give it to the police it's up to them o fe ave e pule a kanga kai pe ka penga la koloia po le ar fai nga fai ai se felele archive le ngai le umala langa yao e sola fo ile amio leanga po le ar fi asa ngai le vai ngai la ko ke pui me ia your time will come isa ro kala le sa ole your time will come yes ol me foi ka kilo ye foi I ka ko ba nga fa ma fa ka ilo ka kon ka su pe ka vai fa ma fa o sia os kanka o inga leke ma o le banga inveske me o mara o lo fasan wo fo nga ka udanga ma fo a pe falling fo ile anga fa kanga le o ai lo kilo ki pe falling ma o le la kam fa e approve le fa balbalea ma le iku ma nga sa o approve lo o le anga lo sia pe fa pe o ka ko ngi ku me nga ele sop singo nga fa surfu o melanga le kam fa ye e ka lava o nga wa mena wa le ku ko fa pengi o le ke ba ko le ka fa sai ki fo le nga ia prove ai le anga lo si a foi le ke va kuleta wa a wa ka ke poli a fa yor nga ruenga le la fa nga ye longo sa mo o ka fa yor me prove ai le anga lo si la wo o le FBI America le su engor me su ele u longo ke mingi e fiu la ka fa nga be e ka be sia la be sia fa mo singo o le yo ka kala pa fa la ili ma nga are ke ora ka nga le fa usona la pisi nge yesu ese me prove ele anga le Russia ala la pisi mai le FBI America ma ma ka kai la fa su nga ale ai nga wala nga la wo o ka ile ko nga nge o singava ya la pisi sa o mai kamanga e su ko nga ma fo le la ma fo ko singa sa
Moi foi la vai que ele pensa kako kilo yai makako yai mo mai. Ai o mele ko ke fai kau yai. Al mele vale ngom kwa o ba fa le angal komisinga. O kusi le ngam fai ale kako. Ya. O kusi ga ngom ko ko ngoi le angal ka pe pelo zo. O ina le fa vai la kala le ya taua. Ko visili mai pe ko ke ka fe pu ela fam kalanga le as a defamation. No, I am not defaming you, commissioner, police commissioner. No. O le fa vai le fact. O lo pe pelo le lalolangi. O lo ko nga lulu ma leo mai New Zealand. Ai ma ko visili ngai New Zealand ma ko le ngofo New Zealand. Saud kadi. Ei se me fa penga ku. Ya nga o nga le fa vai me la ukala. E le ko ka ko winga o ya fa nga e o le nga kai. Ya, o le almela ko ka ko fu ngi kai. Ya. By the way, o lo isu nga lo ngusila po le su sangya o su nga fa nga. Yes. O le wa markali sar por eso limo me o markali. Between now and la solimo me. O lo fai su nga ba lo nga fa nga ka o nga su sangya su nga. Su sangya o le mo ye nga ma ko me fa penga. Le se su po le le. Wa la nga ko kuri fo nga le. Fa pela nga nga fa nga. A foi lo que fa ku le la no foi fa o lo ataua. Tu sa pe yang o fa ku o lo le winga. I know the meaning behind I langa statements nga. O le kauma fai foi le. E fa o nga mai le presence o ngai leo le already in Samoa. Fa pe. They are from New Zealand. La yo ku ese me la yo ku fai. Ala o kauma fai milikingu o e mo mai. Se pea ko nga kamiki ki foi le la wala ku lo la mo ku mangu ai lo ai ke ai ku lo ke kami mai malau fa ka ala i lo se ngo foi le e credit ai nga ye lu mo pala ai le la fa nga lo ke alo ofisili mai ka o fe ringa fa mai ma ko mai ma ka mo asia kala de kami ku va ai le yo mai e lo ke le yo mai fa ka nga le nga fa nga le ngo pe umar me amori o le nga fa kala mai ervis lenga ku lenga ka kola yer ko inga mako ko ki varu su ko sang po ki yer ko inga ulponga fa pe uma na uma lona tala no ma ervis wone ku vasa ma fa ye arwesero ale wa ko la mai fa la po ko nga dei I de sipiko thinking o longa fa amaru le la uma fa pe la fa nga le ngo ku vasa ku sa mau nga o kama o le loli e ka wa kurori ngo ia ma fukuso ma fonga nga fa le lo ba apia o ke la kurori be sidi le wa seki wa ma tap ma master ma fa ka lo fa ma le ai la ku pokier ko inga fikus furu ese abra ka bore fa ku poia on the phone ai wa ka kala ngo ngi le mele ale atawa o ke fa ya vai le kai mi ma wa fa ka se au sifia Walanga le tele mai nei forfolanga le mau forfolanga le wa au vai ko so le le o ruri wa fa le ko ngure makau le si ri oi so oi o le mela le te fa ya tuai o le timing e no foi langa fa ya ma fa ya ukala ya le atawa ele se a fio o ka ko fa fika uri ma me ko ia e ma wa umar kuspa ia longa kati le u kilo fa ko so fia angeru ke le ako ko or kali I come to believe every answer o me ye ka ko ki faia lai or kus pa e kere ka walu e fainga u psychologist mangia wa mind reader o mai kali fa fika e kai me e ke pisa e ko e mai ai le ko video vai o me nga la vai nga vai fer kai me ko poi ala mu mai me au karinga ru po re I me pongi ia ai se ele se ri ili kiranga sua I mal vale le mai ngai le tauta le nga se le nga mu e le chitsta ai se ele se ri ili kire sua o langa ba tu fa fonga la ku ia ma mai langa kangi pengisingi o le kai mia kas ia jaula o la fa winga ngo me ia le atawa se ele ku ku fua o fa ilo wa kaunga fuaska kaunga uma fa uma loa ia mar me ale o fa ia kwa le fika ui e fa ila ia te o fa ilo nga fa uma la le winga dala ko ngai lo me nga fa
or ka alo kingo fai prokalame fai ka ko kalango issues tato fa so issues wa uma mea ai ko lo le fai ma fai ka mari ya wa ka mangi a o ngi la lau ka mari ango ore pingi fufonga pingi ka fu le bole o ye ya ole mahanga na wo wa ye le mau fa ka sir kai mekas wa le pe ba so nga ba ya mo wo si na man ko ser weekend le singa ngala ve mai ala ve kulang kama i de si weekend me fa ka kusa mo pa on mo se me nga mo wo le si si la ele ya to si la ngi le me nga kupu na ka oe maki mai le mele na tupu mai nei ina ua fili me ole aya la fo i le vango le ko le ki la udi malanga ko ka ko por fai ngonga sa wanga menga a foi le fai le mo mau uma mat hotel e o ia olo e o ia valas nga kau fai mo mau uma mai ua fiu e fau kua fie me e aua koe mafau kasi langa mele la fai ala udi yes all the seniors ministers nga la ko fau kua inga e o fong fekalai fau kua fong fekalai please koe liu ko fa koe a wale ai wa makua i kuso i lo ke fa koe or koe inga fa pong sa ko ngale le fa pong sa i sia fikel le nga ngofo i fai de mele ya singava yanga ku ai nga ma fau ko ngwa ya simila vai vai le mai nga ya tau ale wo kangoi vakula uia insight le mele ole amai o ko ai nga ma fau ya kama foi ma ko i papa ku ele ko kalia o wa me myself and I ola fai unga awange ko fa lave se si la fai unga o le winga la le wo fai to nei tal nga o nga fa pa nga o mi o media o le ale pounds lenga ko fai a backfire nga o nga o so a pingi de media ai vai backfire kwa a ia mai nga ia de media fa ko le ka fai mango mai o ngei mau me lunga ko so le no foi fai malona ma fau e o ki ai e o mai laudi when I say yoki ai kulanga foi lele wa uma no more langa ya career fa por ya yes ai fai nga kunga ai pe ar pensingi foi lele e ko pa ko ya fer fang of fer la ko se fe la ko le pa no mai ko pa mai ke ve mama mo fu maka aquilo ma di yo le foi me il va nga la maria nga mo me foi le intel o ka piko sili nga file mo le pisa o ka piko sili foi nga le aka yo ka kiti fa pe foi sa o le ya so o ka le pisa file mo ka o le nga yo o ka piko sili foi nga le aka ya man ko o ka ko fa penga e nga file mo rang o ke le me la fa pu ko foi kuso lo kana o malo fa pai e fa pai firme a lenga o malo la kui o le la ve la ele me o tule mai nga ngofo fa ile merga anga pa au la u ma fa walo wa o ka ngi kilo ya nga o mentioning ngali a foi lo que fa ya na ona tupu o mele nga fa ya la hudi sa fa walo ye ngi fa nga lo ile ko lo ma fu fa le ai alu ma ver fa ka wele ko ngia ma ola ukikilo ngai o se me fa ngofia au fa se le ola kalanga honest from my heart o kili fa pe o kili ma o ivo ko kilo ili ska fa lenga o kili ko fa lenga ili kamari anga ole miska por fai puli ya fa walu lenga o kili kari kongo ya runga oila me ngali vas fulu baru ka la rung ka he's got a lot of money he can do it yes ole me o kupu o fa ngalo ele ko ma fo fa wa popungi iyo wa makua fa ngalo inga ma fo fa ola ma fo fa le le nga ma fu ma e ai me ala fa ma ka pule o le me ala la me ko nga ka fa alu mainga fa ma siasi fa penga fo ila me le ai manga ku mai la ele o ki la fa walu ma ku mai fo o ma fa mangingo sia o le vanga fe wa i mo ko mesinga sa mo mala malama le leili wa foi por kalame ani usila ngonga ve sa mo le wa ka ko lo ai
the main key player ku umoi fia me e wa vai la ye po le ale ke me la wa ku ya o ia kala ma o ia loka ma kala al fa ra wa kala manga e venga nga pa fa ru mai nga ku langa mingi ska le i e ko e testa i nga langa rule of law le pisa pisa that's why ya la I forever to lo samo kele you know ele isaka personal issue no ya ele fionga sa fa pico ai ese me o ke fa ngo ele sa o yang fa yung fa walava ya me e fa ilo ai le sa o nga fa yung fa sa ule kusi pico siling wa pengo fie pi o pa mai o ya como singa pi o pa mai ngai ri siku ya ma fa so ma le fionga ya vui wa confirm mo ma kwa fa ke ia le ku ngange o i ge kusi okay lo foi la le si va nga le la so o le kauma fai o le va nga so e o i America e ma wo se so ka inga nga mo le mau e oi wa la nga o la wa hand over uma ya kusi sa ya ka ku a vai o nga ngau ka inga le mga o mai shut down ia avelo i o le me nga kai me ma o foi ko ke pole o nga i America ele fai lo nga isi ele ka kai fai lo nga isi foka uma ka uma ya me o mang fai in fact you already lo po nga i sa mo ai lo isi o lisi mau tutu no o langa ngo fesilia lo ma fofau o le kala le nga ufa longo fo tasi le tala na fai kom sina nga famai nga ufa soa famai na watu fo tanga tolo na ai nga ai meri mai ngisi po kala me famai o le nga ngor kom singa o ku ngange ao in which is ya ke ao ele silent le alu war kama lo isa mo o senkoa o le skeke ako o hawa ele kolokolo ku fa ele haru kolokolo la fa pea faise me fa pea ko e out masamo e ha ngoa ma se publica kusi mai ni news le nga me ala ngor kamalo o le senkoa io o skeke ako hawa a o le nga sa ngoa mai ier kom singa o le leo mo foi ko su e ako nga fa kar ngoa nga fa mai o le ainga o se kasia o le ainga ole info la le mo mai le mele wa venga ia me ko ko ola fo yesu ele ai nga po ai ka nga ko le ai nga nga sa fa me nga ala fa le inquiry ko kuila la ko po ai le nga sa fa le ko mo fa ri we fu e va la kele fo a me fa le ko ale administration le e a fie mo kom sing a me sa le fa pa mo kom sing me ki ngelo le sa o fa ya tu sa ole o fai maleloa o se wa alu fa so kula fongo o le mela le o kupu o le mela o kuai alu fa so kula fongo ilo ya ke lo ai a ta o le mele le o tupu so tato tunu o matuatu o fa we ka ke alu pa ilo fa pia fa fo ko nga se ska nga ka wole ko ye kongo fa nga malo ska nga ka ke o fo ya wi ala ko ye le fa nga le ma fa ma comme foi esse kanga kaia vole ko ingi ni la ko pau ko ngol fenga malo ya asila la ia ile vai ile mele utu le mai sau ia li mongi fai mai langa fa sala longa fa mai ngakele i fai se kala nga fa kongu ele HRPP le foi le attorney general por le lo yesili a o ke fai aku o le nga fa sa mo ele ingangu ele ingangu ilanga kala le nga fai mele le te fai atu ai a fa pe e over kama le am sa fai me ia e kala wala nga o pu le fai ya o ria to ta si le vai nga mo tanga tai over me fa pe mo fa maungi kala ia o le me mo kanga ka over e uma loang yang forfolanga mangyanga me fia fa sia so lo mo ngalo a ko a be kala ngoi sia so ala e wo o le mon come le mantua o le la usa ngi fa mai nga kele i fa yesek a fo fonga la o ai le nga fa sa pese mo ile fa la ka ora kama eu ora kama ko ngaro misare le le fa yer kala nga fa fingi wan kan pese fo misare le o ya ko ngale le fa yer kala fa fingi oia isa ako
Ala go take ka malo. Oi. A o longa le mea ngai ki o vai, o ki o vai yung. O le ri kongwa le. Aso foi o ye. Engala nga o vai. O le ala o sau nei matoi o le atunu. Vai o ri kangaka. O lana tau wa o le sau e pepelo. Wa foi langa o anga ia pe a fa pe fa maonia. O le ke aru mo mo samuelu. Ngala ula isa mari mongi. E kui li mongi e fa ngai li mongi e kui. Ai fa ngai samuelu pepa. Va. O nga fai ai leo la fe fa soa inga ia nga fai ngai. Ta sila la le me mo mo kaka symptoms on mo kaka over. Ia mo ke mara mali a tau le corrections. Yeah. Tasila ia a o inga ova ma hai foi lele o makua e fai o maka e ko nga o mai fa polo mata va tu fa fonga la tunu e tala noa mai foi arrogant foi lele mali ma na me fai ma fa a no me la le o fia e fai for langa le ka u la le mi effective le me ko waso pe fa nga ko waso la pa e ho si e lo kwa ko lu fa limpa. Yes. Ongo fiku kere moe. A ova la wa ai atu le au le mo moe wa savari fa pe wa lua kolu fa lima so le mo moe. Ngai vai ro le pingi fori ngongi sompi. Ia. Eke vai akunga. A o le o au vai e le lamu ma le ke me ai solo au vai ma la unku. O e matua tuli le au vai la lo le au vai lunga. Ka kilo ka ia o kara la ba nga ia fai le mea nga ka ka lo ko wa ke penga fai o le tanga fa mitala ia a fai o na te fia mana malama le u fa mitala tu ia ai ele te tonu pe mea nga maka mai la poka la. To fo ia ina te tonu ia. Ia pe lo mo ma ka vai ke lo fia pa ia au ko ku fa. Pa ila ia pa ia nga i ole. O ke ka ka fia pa ia oi. Que ilo America, ka foi langa ko pa ia. Le ia mo te di mo fo. Ai nana o vai. O le o saungi. Tu lo sa mo mala fa fonga mo. O te le loa tu lo wa foi le tu malo le. Fale te tolu. Fale te tolu. Le ia limo. Ia. A wale fio fo yo to ima mo tu mi se fo le o lo limo. Ia mare tau singa au tau I whaleata. O la ulea, au ke le loa po o lea se vaenga ea la inga kou mo o mia se kou. Ai se I vanga ngā o lo o kufa pengi o kou kupe mai ngai kaimi ma whaingi a kou whale fau mangi a kou mea o ngā e se mai mea o le poro keki e fast. Mo le fast e o ngar poro keki e o se poro keki e se HRPP. Ai atia o te le malama po o le ale lumana I manuia o maua mai e o tau le to inga fai pule whapea. Sa o le a. Ia, o peo o ngai mango kunganga mai foi le nuo ka o le baenga ko fa manga kuma ko langa pea. Awa wangi ngalo se longa lava e maua kakanga ngomoli wo kwa. Ma se mo se kongo ngeme mo. Foka ko ka kalngoi. Ka wa ka o aka ka ye ka fe se ilonga lava fai e fai nga malo ma fatau no le vaenga na tau sauni va tu ile o so su ya se ilonga lava fai le nga fa kwa uma ma ko pisak ya a fai la ko ke mangao e ka o fi le pisaku le media fai le o ko ka ele o ko ka ko winga longo ikingo malanga vaenga le se ka ko winga ele o makanga ruenga atoa I will try avoid le ka ua ko fo makanga ruenga longo malanga vaenga kulo le se fa ku kuanga e kasi o le ku o yai a o le ku o nga le ku ele o se ku o ko ka o le ku o Samoa o tangata no o Samoa pe o ala I faf e le ar ko loa a o la ku fa singo manga le pe fo nga ma ku ko le ma a faila tu te mana na o lava lo lea o le o ke fai aku le karango sa o kwa asiaka I will never stop talking about this until they serve the justice in Melian. Yeah. Kero pore ke le ali mongi ko le pa o ka kai singo o mga o ke fie bai voice fie me fa walo kom singo leo
e o se roko korunga whakakako ba ai lo kulanga mai sa mo se mea lelei ma se mangi whamsingo ngā mea kongo e whaingako e sa ili mele ka ke manga ui ia kongo lelei whainga ra makai whainga whaare leile a o nganga lea whainga ngā luenga ia ma koe fau skai o fau ngisi o ka kua iai ia ma ese uma ngā aisa ma ngā maruana po angi mea ngā koula ngā mai whale wha umakia waranga mele a lingkupun mele o le lava su mai mea a ke longa la lava fau i ole mea o le fisili o fele ave nei mea o fe ave iai o fele ave there's so much in te aola le ataua there's so much information o lea e malanga iso lo mai lunga matapisa mai ai le to'atele o lo involve ai ngisi o leo si ngia i ko kongu fo menge fo fa sainga e ango ai o te lo fo ile mai mo mai leo lai lau ke moli mawinga le melia ma lue o la ko ulu ma la ko agree le sa o le lei asiaka sa o le akaua sa o saungi sa o umaka ka ye kapisa fa sala lau uma ye ku le ia mai le melia ngai sa o uma uku ia wa vaila ka ko le leanga fe o ye le sa o ko ngaruenga alua ku le finge le ngala ku pa ku angu ku pu wa angu ku le anga le nga va ku ai lunga la uli fo i mela na ia fo fora le fala la me ko le fe ni morianga ai ko ui fo fai morianga ia mau fai morianga ia ai sa wo ko le o ye fai ni morianga o finge ai aru wi fo ku la epa see this is the greatest example o la utala le ute fai atu o ko inga lea malanga vaenga e le ke ai ni kangaka ai se silangi o le lo lomar fai nga paroka o le ko fie sau e ko fie ngofo al parmia o le ko fie fo i mai fie parmia ku le pa a o nga meia nga alu ai ko ngor ka vale ma o mo moli i finge le ai maliu le nga wa ku o lava nga sa mo ai ta umai ai e io e kuila e par me ka orka falenga ora vanga o le pumong nga o lava nga e fai ma mori mau e nga ke io e inga le morka nga ka kau falenga a ke leanga kala mai nga ika nge mangofo su e o lapi a le me o le matanga e le nga fa kura ukala le ataua o le makua maka nga ai fa maka nga inga e le e mai le tua se fa ko ila ro ai le morka nga ka ma fau wa ia nga o ia ai si silangi o ko vai o ki kilipinga mai lunga e fonti tourist le lunga li i lea oh mate lango ina o la pi mate lango ina o la pi le ka le pi fa finge le pi le ro fa sa bo te aka ukala pe mai mate lango le o la pi o la pi o le ngifo ku mangu ku le epa o la pi sa wa le ngai mo tu en komfo isu nga makua ka wa ro ku pele ku o manga ku wa isoro ai o ya o lo ku wa ya o vui le singa ku wa ka mai o la pi o akura le ngari le wa makua o praise o la pi fa mai o la pi ma te lango ina wa yo lava o la pi ale le ko le fuku le pa ko fa fa o le ma o e mo mai de winga o le ma o le ko inga fa pia if I were a HRPP supporter I would be ashamed le wo fa ku sa o ko fo ye supporting a HRPP o la kala nga ya ku o ke o for ko le mama ye ko inga kai fa pengi ko ke ele ya se si anga va ma se si ko ke io ai le fo so ko le o ka va ku ia li fo se si kai au se si ole a ko a mi fo le makanga o upu uma yang sa ngoa ia al pati mtaidinga ya ke ko po o kuila e pa uma e fulfill lai upu ia o kuila e pa uma e le fulfillment upu ia a ko a ami le makanga ai si le makanga a ko ai si le makanga HRPP e fakau ia le o ka ngu le word of prophecy nga pinga fa perfekanga fainga a ko ai si ale o ko mai ko ai si le makanga
ia alu wai man mea na fa mai pe o pare Ni ngo. ia O se upu mo kwa fa makalainga ai le makanga. Le anga ke minga sa wai. Ai wala ngonga ye kangaka. Le makanga le me wo e kule. si la o mea o mai aka ko yo ko fa longo I'll find the sermons le launga le launga nga le akip kupo au ke ko su e mai siaso le neva yaso ngko e vaku ka kola ia ka ke fai ka wilinga ma vailinga ora ka ngaka ngai fa ka kau uma ia fa ka kau ya lea ya kuila epa malanga icha pipi mua nga expose maka uma ia ka maloa ka mafa le nganga kuila epa le nga ai se ka nga mua mala malama i lo langa fa le nganga oi Ola foi fe. o foi fe au ai se mua mala malama i lo langa kingo o makua i le kingo le la ua makua i kango a alapaki o le koe lasi o le toe lasi tango pa ia le alapaki lo ngakari i le uska i lea kulou e na whaia i loa o mea ia e ke saungoa mai e le ise sianga wa ia ua vai ua kaungu a le u fulfio le u koe o mai ala ua mafong koe o mai koe pale e sao e leanga va o e leanga oi uma you name it all the HRPP ko ke leanga va uma e sao la pese ia o fisi e sao la pese sa o le lei arpaki Mai o ke lenga foi vai kam konga nga wa kue kule epale wa kue kule epale sa ili o se fo kwanga fa le nganga mai kai ma bolonga foi kai wole ko iso kanga le le langa lenga o parongo fai le o pure aso foi skoinga foi o lui sa mo signor fo e se ro la kala ka singa foi fai feu i maurasco langa ia kala fa mai o la koanga luenga foi le fo koinga o kule epa ave ai ia fo koanga ave me mai o loma nga ia fai kawa ke mi sa vai sa fe lo asko ke mi konga lenga sa ngoa ia le mo signor le alpaki o ngango le ngai mo le ko yele mo le ko iso kanga kule epa kai foi sisila saua mai le il sauanga alpaki lui makailinga ake ko po wa failangi lana folau fa mai kula epa wale elese siang va inga u fa koi fa kuanga malolo va yang isesi ai fa mai lese siang va the question is wakaungu yes le wa awa anga sui le kai yo ri HRPP nga ke mo le fua i le paroka kele feololo lai mai feo lolo le sa lo so no ngale tawa lu tu fa so wanga la ke popo se mangula e fa pia wait a minute le la bode le o ka lo ngalua wa pa le no tu lo le fa fonga la ngo nga sa ngo ye le o ka se mak ele se ka mai par ku langa le o ye le bang fa o ko fie kari kongur kala le la fa tu te ya tau lava ina ne ite i wa whole la ko pride fo ile langa lela expose ole upu mongi ua malepe le HRPP e o loa ile kaimi ole a faa ta ape ai ma ta apena le whainga palota ona vaai le o siko ia inga ile ki ngā makui ole la lafi eisi ang kamai la lafi meiku ma e feo lolo le malepe le pese malepe fa pe malepe fast feo lolo le malepe fast malepe la malepe li chapipi yes wa umana o failo atu ila tona i tono le HRPP le la au ese ma o kula epa e la au fa la ko paki e la au maumea o manga failo ha ole nei me o tanga to fie yo ma yo e mrngai kai mi asi silangi me nga fa me fongo le ina wa uma ele isa fa me le skokeli ngale ngo foi ka nga lu fu luanga i fongo le nga foi ko fingo kulepa ngo kango foi ka le ya la foi o fe se fongo kele ali chapipi nga lu fu luanga ka ko fir kai kai ma ko ma wo su kai kai ai le kele o ele ya la ko ya la wi ya le chapipi le ko kong ele ya o si nga ye ka foi penga ko sapora si sa ko lu fu luanga ai ka kaunga ko la ko caucus ele nga ka caucus
au kanga kalera sa ngi run le ka purengele para ka fa sa ka ngai sa ka mo le fast food le musu kanga kanga fa ka le ya kanga fai ma fa ko le video for fa ka kanga nga no fu lu ka kanga o ko vi me nga ko oi Sydney lengo ilu au ma ni mongi nga lu su fa kanga e ko vai ka ko e ka o mara o ma e ka o mara o a foi lu te fatoi wa ola wala ngona yo la totino wa o lo ke fa ya o isi wa di EFF wa iso ro beia la wuri le la o ese bele pipi o le ala fa kanga ngo fo ma fa kanga fa fodinga ai e ko kisi le isa mo le taimila la o ke mer paloka ioi ma le taimila la fa ye fa la wi loa po fer pa ki ya wo ile o fer pa ki ya wo ile ya ona to sila le ina le mongi o le mere ke le ma ki pisa ko a fa yo e o le ka a pipi ke ka mai ya o male a to mer po kalame o le a e ko fo i mai ki ko fa kai mai ya e wo fa ya o le a e to fa tai tele mai lava mai fa pe mai o ye le ai la ele fa tutala po kalame le te e fa ile la assignment e su ele le fact ma o le e ka o mai ya ka e le video le nga share merka ka ka le pipi o le video ole fai ngā roku lai fai kong ole i pēkesa. A lai fai roku i ma leo leo. Ko ngi ngā leo leo. Ngi ro ka kiukia e chapi. Ya le video ale le ngā vei leo so ya to risi fonti. Se rai ala fe au ngā kule e pa fe ia bao ia ma komisinga. A vai ai le ai fa solo umai fo. Lai sa fai mai le sike. Ko vai ai. O le aso su sa mo ile ala ngai le la kula ele go fo mamau fa pe se la ko e vai le podi cover sa fa roku kwa manga va ki fa lo o la ngalo ya sa fa mai o le si pitor si le la le sa fa mai o of pai pai la e ku mai o kala ku vai le si vai la ngalo ya la to fa ku fo i o ko si la wa si la fe lo ka le ya manga ya vai Manga ia ai pori kasia kule pa mo. Wa ka ko vai ka ko o le mele le fai ka kai me sa mo. O le me ko ngwa le fai ka tai me. Le anga o le o ko i o fegi ai se pa ki e o e fai do kuai. O e fai do ku fai nga malo. Ko lo e ui o le fa se wa pa le lo fai nga malo. A e do le wingo le fam talanga. Yeah. E ho ia o ai boka ko vai o le wo i fo ala ko o le to ma fo fau o le o ko fo il pale mia ya ko le po e sa fa ia diska ka le sa fa mai oh my god boy wo aka wo lo ko ka o mkanga ngare lo ko ka lo fa sho kanga ka le sa la vesi fa finge wa ko nga me fa pengi ma fo mai mingi o isa ila wa lo pe mangi su ngai ka fo ele ke wo le longo mai ele komsingo de lo sa o ngi me ai o ko nga fa sho kanga fa pengi fo sho kanga ka le nga le vesi kingi le fo ko ke po fe fa ye ia le fa ia singolo o me nga o me o mara fe le isa le fo la ko ki fo so ia fa sho kanga ka le ko po mai i sali mo mo sa po wa su fa ka usanga ke pe yonga mai ko ma ai fa so ke le du fu i ka usanga o longa anko ale foi ka we foi le ngas ai poi falling mai o ke kinga ku e vai longa anko ai po fenga o ile ai ku por fa ra bele ale foi ka o mai ma ku ya foi le mongu o nga ki la ko o ngi me o malawa e kawa ngai so kanga isa ai ole me vole le mo mai e lo se me mo ku ale mo mai kar ole office o kanga no ngale lo le sa wele isa fa ka ku ele se tala foi le ole kala nga lai mai sa mo ole me nga ke fisiringi ai po le al me linga ke fu ai se kongole kanga no ngale o wa o ke ula le ke wai le la so ku pe e si de fia fo ile ya tawa radio nga fai ko nga fu ama tele le nga maua le nga sa la vea mai ai pe ko fa e ai sa u marka mai ka ile nga ka nga sa u fa pe nga u mala u ko fo u ko fe nga
E koi kiki le ai se raid ele ai fo ingi afianga me le ai Samoa. Ele afia se leo po ongi leo. A oi le fai su nga le fa maungi o lai le ofisa lo ngi isa. E se si authority lunga ko le lo e me fai nga ka lepe lo ofisa le asu isa abes. Ya o hagi se authority se vangai actual attorney general wa so far ya te o ia ma o le fa masingo le la ko ke ma fainga issuinga ma faia menga yo warrant fo le search warrant. Ya se vanga o fa se private. Peira o ngi usila. Ia. E iai vaenga ese e ke iai si ngia leo la o ko under investigations foi le aku ngi foi le parmenge e ese foi pule ko longo loko fai se lafo e fai se e va con kakso so e fa fo mo kwa fonga nge kwa so e ma fonga nge ma ai uma me fonga official lo ma kingo au ko ese me official lo e ese ko fai pule fonga racing me nga fa se lafo a baku fa fongi ni leo e raiding ya official lo ya au ke ro fo ye ku se e sa un ya ku e ke ro a mo se ko ko lo le fa fonga le tu au te lo o tu ya leo na sa vi wo mo fo i wo mo fai kala ye se sa vi po se yo mo fai kala ko ngor makanga ruenga o ka ko fa ko compromise le ai se me ai toi o am fai ko kapengeka ai le venka ko fa mo kapengeka fa se me langa ora ko fo le ma fo mo le lana sorry kula fongo ar ngo fo la ngo fo ko e sorry kula fongo uma me ye fai ma o le me tupu e le to iai se ma fa se kula fongo le vainga e wa e ka cercala fa que e ka cercala isi le o ka cercala a longo ma le vanga ya la me la lenka ko ke fo ka ko ola fo so kula fo ngo fo fie me ai ta mo awa or karangonga na o fa ngir ke ai sao la ngola ya ka mai e o fo isi CEO ye la amaka nga fa fiu la amaka nga le popole vai le issue no bifa la wa amatana ya o le si fo officer nga le o fisota inga e po le si nga ke vai ko surfaing wa maka nga le ke a ka nga kai CEO wa le ke so ma fo ise la nga la o fiola to ma fo la wa kari kong e an lo fule le pai le mele o so le mo yin mele o ke ngi so e ko popoli e ko aku se siku o la e lo fu ye ko finga nge surfainga ma leo ka kiel le kapinga kamar finga malo la circula fongo ai sa me volen ko le ngai yo ko wi ai sa me volen ngai le official surfainga wala ngaro mo kingo la va le wa mo kwa ngai yo le official le la ko war boilo la liko la ko kula e fai me pipio ala liko la ko finga e se mawala ma finga malo le iliko le circula fongo minority mo ko finga o kapenge ka mai la ko ia ai o le mele e kula mengi o mo kwa ovole le ngofo o kangaka ar ke le yo pa ke kingo faronga lo ke tiara ya ko o le vanga ba ko kusia alise il fange il sufainga ya ofisa sufainga le ai mo semea o ke le lopo la nga le ofisa le ngfa mo ya e tala no fo ya waile na male la ina le pita tifai atu ya e ile aka nga sen wala nga afa pe o le u fa ala wi lo fa ala wa tele mai tu lo ista justu singa a se alo fa sino ile tamali ile officio sul fa inga ma fa pe mai o le ata mo ile paruka ya le sui le to ki ro ya o le va ai le sui lona lua o le sui kom singo sul fa inga le va ngo sul fa inga ke mi ma ya fa pela o le e fa ilo mai fa o vai tu ni tu singa na mai lunga fa ilo mai o le asa uni le fo o lo i to no le tanga ruengo sul fa inga po le officer sul fa inga ya elu inga le ngo fo ila o lai le ya maulolo tavita
ya au te rope ia fo ia ru ele o ile ku fa ko walanga lu ke va ko ile atale na sen mel tanga tapena o tu ya o misale Ero le chapipi. ia le atale na o ngai e ka mai ile ki ka lale io ia a fa pela ia i kulanga le o ile la fu mai ile e mo e lo no winga e sa ola la ukara le ngfa ya ia o maulono le si ma ko foi le ngfa ya ku ngoi ngo mau no le sile wari Wele koe. Dale ya que va se o misa sole malo wa iyo ya va ya like ya e pena ta factu ya fa pe o ko nga o so tanga va la lantani ya e que le la difficile ngi o ya mea Kede. vai ala ufa ilo mai lava e sira kiki de fie mai ang kuskusinga mai oi pe isa fa ingi fo ya o sione tamale le atamo e le fu al HRPP Oh, yeah. io e tu lo le fio ngo o mari Mari. ya rongo wingala wale ko feiva ia mo ko mo ka longo o e masangi TAP Keri kalma, sila kalma. Wale ko feiva foi lá wale ko o vai tu foi lá wale tu feiva mai ia mauroro Lo que akai. ya vai já tu fofo ka ko ya it's not just a podcast, it's an investigation podcast. Ma ia ngofo o le kuanga bale o le lai mau le vai ka ko kama pe me lai ke e vai o i fa pe. Tato maraloga. Foi mai. Fa o tato por clamel ne vanga o le fiafi. Oi. San, si o kamar fale mo se vali le le vale ka ko vale mo le sisi. Se fale mo i vale. SMI. Fia whaafole la no lo mota, a fio mai lo le SMI Hardware i funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le ananga tā, ma e umi foi ona au li le iai lo mota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo mota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, whafso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā ua mwhai on tongi New Zealand, ai piki sa moa lau opa. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua i le suina, ina piki lea e lo ainga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausiaina ua mea angata. Digicel Pacific is giving you the chance to win the latest Samsung Galaxy S25 Ultra smartphone. Simply send $20 or more Digicel Pacific top up online or from a participating store, or send money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific. Be in to win the latest Samsung Galaxy S25 Ultra smartphones. Be in to win this Easter holidays by sending a top up or money transfer today for your chance to win one of 16 smartphone giveaways. Happy Easter from Digicel Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content.
If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. O tātou li tūla ono, le rivanga fo i le fia fili proklame le taute ia. O tā whaasoa i nei tūlanga o le maita watu i tustusinga, mātai au maisolo i tangata i lunga. Ua o i roma le tā whaasoa i le palota, la ma le tā penanga o le whinga palota, o le ua maita watu. O whaailoa mai e le fionga le teite i fono o le whatotua i le tua sa mo utasi. O i o le teita i o le vanga whaapuwhai le fast. Toro soma le tasi suila ua mai au na whao atu. E i tū malo. E tā mo e lalo le wha malu o le whatotua i le atua sa mo utasi mo le whainga paro. A le lau te whaitau atu, e hao fia ai. Mai ku malo ia ia sui ia kofi mingiska ia teimi le nei. Lono winga ato e whaamatala ina, ua afia ai marko asfuru 5. Le ia le ongo mariva. Ia, o i ku malo ngā le ua. Le ma ua ilo le toru se furu maritasi. Ea peo na reportia mai e le Samoa Klopo. O longo winga le lua sfuru lawa iai. Ma le korukasi o sui fou. Longo winga o le se furu 5 o le korukasi le ia. Le la fea su 5 fo le ia. Le fast government. Lono winga la atu se si tu le atua le polo winga lo fam talanga afa o korukasi le lai le ve ma lua sfuru. Le ai. O korukasi le ma le lua sfuru 5 kasi. I kumalo. Al korukasi le ko eseli 5 fo le longo winga o wa ima sui su 5 nga. Ia. Donge ko sulongo la isi sui. O sui langa la sa o le kule e umia le chapipi. Ia mana tua e su e a ele fast ia la ko ia kawanga nga ofia uma ia e kumalo. Ia tu malo ni ala to sui wa mana tua fo i tasile a fa mani no nga le tei fono. O le ale to fa ia le mistake le sa fa mo mua e isi tu malo e mai ele tu malo sanga nga rua fa fa tei inga. O le tai to rua to lu o sui el fast e o e pe o mer nga le sa fa el HRPP fo ile le e kai ko rima ko ongo ko fiku sui el HRPP kam mo. Yeah. Lono winga la e atangia mai e kasi ya le sui el fast. E alu mai le kumaro. O le fainga fo ila la ta o to ile ya to mo le si la fia. Yeah. Au ke lo fo e fa mangingo le fionga te fono. E le ka fia le o ku la vor piko manku a ka ule ku malo. E yai ngu ko ngu ko pe fa pe 5. E se mai ala ile ku malo nga o kasi lava la ko ngu. Ai ile ku malo le lua ko ru fa 5 ngu. Ele o yai se pa pui o le o lava le piko ngu ia po le ngu. Avela ko. E momoli le la ko su el fast i o ile paki porque ki fongo mari mai fa fai. Ele o ka fier mer nga. Ai a umalanga momoli la ko sui. O nga fa ko a faile o le feeling ai i. A le vaenga fa u fai. Po ai o la ko. Po o ai o la ko e ave i ai lea. Le fa mua. Ma le fa ku kuanga. Ja. Ku so le fainga sa o le fainga na la fai ai. E le fa pe foi la o le to te va ia tu ye sui o momodi. Pe yo sa fata. Ma o la foi ye si sui wala ngai le kasi so sa fakala o mumla e tau ta pena momodi la lo fa ma lo fast. Mai le ku ma lo la vai kasi. Mo le fa mani no nga mo ta to ye tau tu fisili ma ke le fua wa ke o fai foi sa post i runga. Se la vera ko fai de me. Esa varia ko. Sawa. Ioi, o le la wala ngana ma por kala me fa mangingo ma fa to e fa fo ile tata lo fatu mai le me le tata vali. A to wa silsila mai o le wa momoli pai mala fai mai le ku marola vai kasi a nga i to tonu e o le fast. Ko a per kai. Ioi. To ale tai le nga ele pu le mai ele singu. Le suya le singu i ko kongu la vore ku malo. A ore kasi la o le fa fikingo a le anga. O le feeling nga e ko e karango ai so ai le puli. Ar kai fongo ma e ro i ko kongo le paki. Ia mai la ko nei. Ma ko fo si wa. Ia ona pulea le isi o la ko ro ko va kai nga. Le wo ku ngai ia la fai la sak pa ke am fa kai nga. Ia. Le wo watu va nga momodi le la to su le fast. Ia.
o aku sakufia mo modi le la kousu yo le fast o aku piko ngu mo modi le la kousu yo le fast wa koru ma ko sakpaikea di kumalo ele fa perola la ka ko woro mo ka ko fa pe o koru fast sakpaikea le ai Eyoi, e nga ore kasi ar ka nga kai ai e pule ale le piko pole ngu. Ile la ko su ye momori o la nga ele pule a ko piko ngu le fainga ngu o vai nga. Ele pule ma ye vai nga fainga ngu o sakufia. Le pule a ko sakufia fainga ngu piko ngu pule ala ko wia. A ore kasi moe o e mai ku ala lole. Al vai fa fa. La nga alai pi le ronga so kanga nga il paki a fala o kele fengo lo tala e yai ko inga sui ka va fu ile le lango fongo ye pia o ngolanga nga ruenga makulanga a le la u fiaru ngi de paroka ia wailo le ia e ku malolo nga va ku lo fa fonga wailo le de pa wale o kaimi a fai fo inga kula i mo nga olonga a inga makanga ka manga wo nga pengifiki lang kula i mo o kamalai e kusa ola pe ola le leilo nga record ia nga ruenga longa background langa level ka ungol me langa resume langa CV ia nga ruenga le lang ko sia ing ole lo fai o fai fa ko ole lo fai ku ma lo man pikong e makwale o ki ko singu o ki ko simu kumaro ai e le skangaka e fa le longa e isi fa le loa makulanga fa penga o lai fei va lai alo lai manga o ile ku malu o I foi la e te tau foi na mata alia ia le te fono male kulo ben manga yo foku anga ro ave vang fa fa maka ikuma maka alia ia na fionga kai fo ia e mesio le vang fa 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 ku le to sa mo tas io wa yer kanga ka ku so lai va la kanga so kanga paki ai lai ingosia mai o de ku maro ai e for kanga kai fa le o va la kanga il paki ala feiva mai o de kumalo ai manga ku mai ole aru e malo mele saiti ele nga o se au vai ne me mo ia ngalang ka ko ile kungu mo fenga malo ngalang ka ko fo I ingu mo le malal fanga fo ia ngalang ka ko lang kalengi inga ia fausia ia Samoa o menga al banga mulmulia e manga miele malo inga ia saidi la mi ko me ko ke pisangi kongua o menga ka ua ke na faila utama I sa ili linga ile sui piko I makua or fast le ata wana faila utama I sa ili linga I tua wa o le walua o ka milonga I ku malo ia o le alu la u ko ngeki ngai kua a fa pe o le te fa fonga mai ale fa pe le yo o mai ya le o lo kere yo not yet o kiki a o le fa ka milo ngai o ka mai survey al tato por kala me te ya o le kasila le o u mai a sia o ka mai survey nga fa ya o le kuma lo le sa o le sui matu o le fast le tama matu o le fionga ya tea beato mai sai pipi msa sai fa sale le anga fa le ai di maro ia vui ole mea mauti noa na o maua mai na inisi o matai ele ngata o matai o le inei au matai fo imalanga mai sa moa nga ingei ngana ko fa so mai ele yako kasile asui ole le fialu o ke ko fia lenga le aru male ku ole to ina asisi la foi la ye e pau foi le tangata fa mai o fa ele tala sa ai mai pipi pe ke aru ai ke moi ko ngol fo alpe ya alu moi fa mai pe ke aru ai ke ko fa ko ngol fo mau ke le popole e ko ar ku o ki ai ro io pole me ana na boye ai ofisi sili le fa ku ai ai le ora ngau ka inga o ku malo e o fai manga kuma e fa mai de kadi ka kange e sili akulo mako kariko nguinga o le alofa o kia le fa ya mako ku ore ia ngai loa nga upu mar kele for folanga ko ngwere yo fa fonga mai kari ka ele ke la kunga luenga lo
ora nga fa mai e siri ua lava re ko inga ia ka kere ka ulau lau me nga ka umai fo ngore ngu o atu pe tu iai ioi o a me fa ir ko inga ia o kupe ka isfuru af me va ngai long campaign wa umar paro kai ala a o kai mi fo ile na malolo ia le tula ia fai kamisa fai pulele ia o fai pule ai fa au pea ia o langa pisingisi o lana pampingi singi o fale o loa o le se ili lau papa o e umanisi na e kusa o longa ro fasasa ai le kumalo e fai a pea ele mo mia pe aru le kofi pe le aru le kofi o le nga kula le o kea o le fafanga o le kumalo o le o fa ko inga mai e manga amia fo par mengi ko nga ma ko fa pe no pe ko fa di man ka ma ko fa pe ko ko fa fo el mok e manga amia ya ke le ka ele sa ngore ko le lunga e kali a ngo an kala fai ai o le anga fai le fa anga pa a te ale fionga ya te i fongo muri ale nga vesi ngi le ai ka o ko ai fa upunga a le fionga ya kia po le fionga fo ka urangi anga o va fu anga ko le fo o le kofa anga ai suafa uma ia o mo kofa karai fo ya sing o le la ka o ko sa nga ke anga fai ko ngor parmengi ko ke ifi uma ali makusi ya ko e ko ke ifi uma io ai fa sanga ya via me fa mai makuha e manguia pe uma e roa fongo e fa pe mai roa ia wa fa ma vai aku vai ka ko karar ko inga io o le vai asoni o le soifu o le fionga ya kia oi ma lori soifu ali o le lau te lo ilo nei pe fia ka usanga ko inga i longa soifu ai na pauna le tala le wo maua o le soifu o le fionga i le li fai pule tea to ala peato o le se aso le vai aso nei ai fa te le fo i le tumalo io ia la va kuma fa mangianga o lo soifua e le fa pe fa tu tau se ruatu mongi ala utala langa o le fa ila use ve ia ngai kuai makai vili aku sa mo vili ngai makai o le talala le au mai e ko fa au pea ma fa au pea longo winga kasi le ngai fai pule e afu le leilanga kaukua e le mau fongo sa mo ele mo mi kulo ele fa pe fa ko le mo mi ongi poroke ki ma mena yo mo poge si meanga o so fuanga tau tua ya so fai so wa ingu mali ele ku malo mali vai la ko nga suila ya le mo mia suinga ele sui ko ngwale ya ai matele yo ese matea fa balu ya tula tonga le uma we var suma lima var lima maro soifua ya la foku ya ila wa ke ro wa ka ula kala kai ka usanga okia ke mo ko ya ke la fionga li ya mo mori se ka fa mo wia la soifua fionga ke ko fa ke maro soifua fa fikai mo mangaku a me se fa ku mangaku sa ngor ke sa ngor ko panmengi o ke fa longo lo vai ya usanga onga e se onga e maur ko fa e mo mori mai sa vali o le nganga le ngo fia ya ke amaranga ko ko pan menge man moka e mo ngia la lo soifua lo fongia le ko o ngai pa popong sa skeri au ke vai au ke mai au ke ngasi ai e maro si mai e ka ko fenga maro ma se e si la va kingi fa mo o me le ka ke pisai mo ngia lo soifua te lo fa ia na fa bobo toi ma fa manuia ngai la ufionga va tu pa ia o le fiol ai nga taulangi fa soanga mtole fo ia me se fo io le pule le ia wala ngai tala no lo ia a moa male la le yo a moa male si o a moa ia o le pule le umar pule se li male to ia va to fo ia le matua vitala ia sengi msa muri anga tu lona foi tofa malai nga sa tofa su foi su or mo putu lang ya ai me se foi ole fiol to le fo ya teina de foi ole fa le fitu ya malau fa to tanga malau vitala nga ta to fainga
ia ma le tautou singa le tau tama le malo manuia lo wa soifua ma su ma lima tausaga ia to e faapopo le tua nisi tausaga faafua leva maua le malosi e tautua ai nuu e kalesia me sio Samoa e o a le makua o koʻiga i le kuaiga kulaga foi le ua saofaʻi mai o sui o le fogo sui kofia sao le ia sao le koe kasi a lau paeʻiga kea tai tasi a lea tusa e te iva sefulu loa wa lea e iva sefulu loa e uma lo le wa lea ma valu lima ia la kuli le silima le koʻiga ualaga e koe maukigoa kea e paloka le lako e atu moi kausaga inga foi le ia ioe ia ke ofu ile ia se faasale le anga fa sala ese songa finga ngalo io e le toe ave o le fatu tuanga ko e paua le o le pa inga ko inga fa si foloa ko inga kama fu ile le longa ngo fo fa sa vidi io e paua le kausanga foi le fa inga malo mal moka pa popongia so livi mangia so ngase o tea ia kama fu ila ia ato e pale mai ia pe nga ar kai dua korunga nga fongor kausanga nga ioi ia o si foi fainga mana ia fo i wa tauna te tala mo sto ina fa tanga na o ia suma ku sava sa ngoma ya suma ku ioi suma ku ko ina ioi o ngai va nga wa kaunga ioi sila ia ilo sunga le la u le mali toa mali to fainga malo pe a pale mai le palo tole tu sa ko fo tau na faise no fuanga le sum mai ko inga ia faise mai ko ngol moka fa sa ngol mai tia mai o lo moka ia wa mama ke ka mo mori mai ko inga I ma ka ngofa mo ko fo yo a lang ka ku o ko nga ka ku le mga mi moka o le si vai nga tu lang o fainga palota o yo ma tau sa taua o le wa vai atu o le na wa fa maunia ye le si sui le ya ma ko le wa mo moi e le sui o sui la lea e tai fa pe for fengo le sui fuanga tau tu o tea e u ye talavo ai o le tamari lea e o le wo fa longo le o le a tamo e fenga palota ia po le tofa ya motupua heni vioi enele ia e lo o mai le au sa ka wa fanga sama ia mo ke ro fo le au sama o mai totele ia ila to fo yo lo ila le kala mali ngo mo mai I fasi ia ai ke lo la le fa mata la I te mi ni te ro fa makara kaya ke mo kaya ia la ke mo kaya or ka mai kala mali la kusila I ia tala mali mo tayao tala mali e continue wa ile ma fa so mo tayao ia tasila le sui o le te vai tu le o ia sui o le sunga ya hin ia o ia o pulema va ia le fale mali o le linga oi I Samoa oh ia tele to filau e que le sua for komalo se yuli papali ia ai ua fili o le aia tamo e mai lona sua fa motu poa ia I sio matou tu malo fo isala fai sa taua papa sa taua mfangsa ia wa fo le fiola ingo ma vai nga mal fo le fa sa taua mal fitalenga ia le alunga a tu fo le sua mal fa vaonga ia ma maru tau ave fo I tausi fa le fa sa taua ma le alunga ia o isila ia sui maukingo ma le ano I lava fo I o le sui ia o le a fa nga solo mau mai ia e suia walanga o le wo tau vai atu o ko vai ku nga pe ia valasi la me I de paki la o mo mea ia wai le mga mir fast ia man tuelo to iso na vano I so o le la me I pe ia paki io paki a olo le wo me ia le van ka mai la alu paki fe me wa paki fe me ele o le fe me kasi le ka le fe ia oh mas e digo ya o le wa matana mo fa fonga me fo le tumalo o fa longo tu sa mo inisio tala mai I na inisio so tanga ya fio anga ia le HRPP la wa makanga fe wa iko ia komiki fo I fa HRPP
I komiki. E oi ave kanga kai fa ale skala. Ola utala lea. Wa kau kau filme lea. Kasi lea fainga fa api o sa fa o nga mai pe e kuila e pa male HRPP. Ole me renga kau go fu o ko he kau faile skala kaka. Ma ola fo ile tu ala lo tai lo so fina ngalo le atawa. Ole me ale nga ka ko fa nga sa wa ka ko ole fa kali e o aku ave o I fo isa mo ku lo le nga fa ka lo pa loka. O I kongwa. Jesu ka kia ia le me or ka ko wola pa mu fa pe ma tato wola fino fa o nga mai ku pe e fe mai makomiki. Le anga e suma lie le nguku ai ke ko mumu ai pa inga ako. Sa ole afa pe fo I wa o me na ku ponge a sia kamar fa fonga ku. Ka ke fiu e pui le corruption ma me pi o fai. E ku pula fa. E su e lava le vai ki ma se vai nga fo le e ka lepe ai le se kula fonga. Ai fai pi o fa kwanga fo ila afa pe o ko ngi la ve fo le ko la vai nga ave ko le skala mo penga. A kong fa ai se mo le skala. Ai ko paro kai fo. Ia ko ma fa le il manguia o ko kumaro le nga il limo sukasi ya milionga kausanga longo winga 5 kausanga o lofu 5 kausanga o 5 milionga ali kumaro e le o se kupere kiki ngame aka ko mo ese ele msi so kalongo el fast mele ai o kero inga e ko fa popo fo el fast mele oi o kero inga ko e fenga ka kere se sia pa ki fenga ka kere akulepa nga sau fai milionga match up milionga le kwa fenga ai o le wo ye il pa ki ma wo manga nga yoi ma wo ma fai kausanga le ke le wo lo ma fai ka kilo le kupela nga ba ku ngi mal fa amerika le ku ko milionga le already ya wo ko ki mo le fonge le kupele so afa popular kupele o le menga ka nga ma fa ka poko le paro e de se mo ye ka fa ba le mo le fai ai poko lo paro. Si la foi la sa mole. Bo lo ma fa sone il palo ta ma o telefo tatu fa so la nga ia tuiluma. O le mati no le palo ka. O le si va enga wa te tau le la fa nga fo I le faingo fa ko singa. O le fa nga fo le me ka o le pule malo si fa makai. O le kele ngo o ke e le nga. O se tanga tau te tau si mo apo malu. E fo esi le fia e lo ngu mo ku malo. Le kaukua le faia me se fo le lau mua lupe foi vao esi. Le e uku vai ai le ko ke le o ai makai nga wesi si la fo ia ile atau. O ke mama e fa ka va e yonga fulu ile ka ku wanga ngu ma me uma. Ai se me o ke ekele. O ke e le pule ma lo si le e fosi e fu le ya ka kau. Aka ngaka. Ile me fie pa loka. Ma fa ke ma ngu pa. Ma fai ai folanga o le e ko ke a mare ngu o ile ala inga fo yeila lo ke e kele nai always ke e mai fa pe ngeile a makanga not when to low e le o kai mile nga roila audi fa kur fast nga makanga o le ko ko nga le HRPP alu ke pese ko wale va nga ngo a maka mai lo le fia ya ye kai nga se la audi ma HRPP o me ia o le makua e alo mai fa mai o la tau e pui ya ka kau ka ngaka. A o le vaenga fa au pu fai ngu mera kasi lea. Sawa ya. Le sawa inga o ka koa ya ka. Sa moa, waka unga ko makaala. Please. Waka kaunga ka ko makaala I mea ngei. Le ua malama o mai ama ko ngei o sa moa le diaspora I fafo. E o isa moa fa ko amalanga mai anga ngafi even some sa moa ngo mai ka fa o la HRPP ai nga o mar ko ru masinga popula la to mata tulo o malama mai me ye ko kupu o le mori mau isi nga malanga mai sa moa alo ko fa ko maliu se ko mama se ko fini kele la HRPP ngo mai kele ai o mai a ko kai ko ru masinga o visa nga ye ngei ma fa longo I por kalame o le wa keke ia wa foi o le la tau mau ele ai ni kara fo fa pengi ele ni me fa pengi e va ku rungo ki vila maka isa mo e o ia la le o la fa longo mai ile ia nga ola ko por kalame masangia o le la pe fa ke ia o la tau fo nga ma fa longo
Sole. E sele makua. O le la wala toi lone e sa. Ua makua fa sa uma. Lo winga la le fa ya toi la utala. O le vaenga piko sili le ngo ke e. O le fosi fua ma fa o ngā le paua fa makai. O la foi le ku ala lo e vaku maku ngu umari ku malo. Asiaka ne ngofo fera loai. Sa siaka ai mai se fo yo Samuel Leoi. Ka vo i mga su. Alo le lilo mayava. Kama nga mo o ai asiaka o kume 7 mfanganga. A fifio sa fawekea ma sa valo mo. Mai se ngofo ku ai ngai la kaua. E le kakau o nga ka ko fosia fua. Se ia kakau os kangaka e paroka ya pai malafai. E le kakau. A fai o le kau ke ngau ngau e o langolango le fast. E le kakau fo inga fai le fast le mele. Upu mong ya le mare upu kingo. E le kakau o nga fai le fast ni ku ai nga mangulau ki mangi angava fa pe ko kongo ngingu. Paro kakasi. Auang ika ko folo fo i me nga fai ku le epa. Awa a fai e so se fai nga ngu. E a o kou e fai. A sa kia i fua. Ia fua ngare. A ma fai nga fa vai mai ai fa ko koil. Mana tua. O le mafu anga le ala ko fa nga ku le i fio anga ia le ia le fast ale la ka ko kom fai fua. E force 5. Awa ka ki copy fo i me la fai le HRPP. Awa. La nga le wo va ia ko ia ngi ia isi ngu ia. Le wo mai kangaka ie pulea mare saua ko kongo le la amaka fa nga mai la ko pule le fa mole wo fa mole awa ngi fa ia fu e ka ku usa o lokor kangaka e fai langa filifilinga po ai nga ki paro kai ale o le ka ko kiu ke man maka fa yo mako fai va fu o le fa mangingo mar fa mamla mo le ku o le si maka pusili o nga ya ile le fungele ya kawakanga o le mele o le palo ko se sui le ngara be mai fia me mo ku le epa mo limo o mo kwa se o nga me fa fe o nga o ko vesele ya kanga ka palo kai ai fa fe fo nga be nga ka ko ki ori ku malo mo se ngu e fa yer finga ngalo o ko ke le nga fa le so ba yer me nga menga ai e fo mercado sangai po ai la bo fe ngi me aua ngi ko ye se mere fa pe wa kasi de kumaro mo mori me disparo au ngi ko fa nga mea la e be se la ya kawo pelo ka e mal pelo so al pelo nga mal corruption mal pio la kawo o kul pio fa nga malo ko ngo umala fa nga mal kumalo ia la ka ko ngela fa ilo mal pelo nga mea o fe nga kasi e fa la ka ko fesiri o fea nga kasi ai se fale aka koulu aka koi ali mongi nga kasi se fale aka koulu le se nga mea le ai mama wa ma se kasi e le ai ma se kasi ale nga alu fai le mele nga lenga le entai tupangoa ko inga anku e kamo e mayai ia pangoa moala ia uma enga wale entai to nga le la ka fukuri nga so e pepelo la nga mea le kasi ngisi ka ko i le pa ma sale panga nga kasi ia kua le ai ia kasi nga fa nga kula e pare si sui ge nga oso fai le kangi ile le a ko mong or kai mi fo ile le fai nga fa mong kanga le fai ngai ar makai manga me uma le nga fu ai nga le saos ka mo kula kulo ka urso fo le kamari ai uma enga o le ka vale le fai ko nga fiki le nga fa nga kula e pa o le ka va o pull out mai de ai pull out ofese menga uma ngaru fai langa kangi a fia i loa i wale entai toi loa kau va ai fa pia lo le ai uma enga koe pull out maka ko vai kako o por kiki mai pio nga le fa ku le ama ka mai ko fanga malo la ofi ko uma ra fanga mai ku malo wa kau nga ve ese nga ko nga me kusa lava po le ale fa mai wa kasi ro ku malo ya pai mala fai fai pese si ape o di fo se monga apa au ngau va ku fa fo ngara ku ngu e fia kau va ko ia le avango e kau va pia o le mesa o anga e ka ur ka ko fa ka wai ngo ia ka kau ka ngaka iyo se ka ku ke le o fa sufi ma fa o ngale pa o ka fiofi mongo ki ai ka ngaka ave le loko sa o fa mangingo ka ngaka a o ko a mai fa ko kuanga e ko ke ingu malie o le ale ko ya mor polonga o le ale ko ya ma
o le a fa ma venga o le a ingo I manguia pa wanga upu e fai ma fa maungi wa fia tausanga o fai mai folanga HRPP ala kala le fai wa fia folanga ola upu fo ile fai so ya fa so ai kausanga o mavai fesili lava oi ya ki oi fesili oi lo ainga ioi nga mafua isea nga maua fale palangi nga mafua isea nga maua ka vale ele ku sa uma mafua nga maua amu ia nga maua mai ola ko farkioaka onga o kongo de malu amu ia o ku a o fesili la o le se mea maka ukia nga fai mai ele HRPP mo ka ikamaro ka ainga mai fia kausanga mai se mea ya ka o le karilanga e kalia yar ka ngaka o ivo ile fa ko ela ukala le atau ele au nga inga exercise pe mai o ko le pule fa makai le le nga ere mafainga ko ka dia fisidi nga ko kele ele o ko nga mangui ai ainga o lo loko nga melea ele o le manga o lo makai fa ali ronga pawa malanga pule mafia mai nga ke ile o ngofo seu ka fili ako al fisidi nga mangui ai nga ia o ngo lo fa unga nga u fa ya o isi ainga o le makua iafu lingi male afu koko ave fa nga fa o nga kuri fa nga u fa kau fa la au ainga ma me fa penga fa kau me u mo fi ngo korsami me nga o sacrifice nga fa isi ainga ale la ku ele fi ki e pule nga la ku la ia e manga o foi le ke mo mar fi le mu me nga mangu ia nga ke ile wa la ku e fa mai ai o le HRPP ako ya o mangu ia ai nga ia ngo la ku o ngai vai nga ia fa ku bo manga ku e va ku yo o kafa le nga o le la ka maka o le makua ka aro le nga fo yor komiki le la ka amiro ku a ko la ka amiro is voleva o le ka amiro is e yo o le sia vai nga o ne fa nga lo ta to sa mo awan e o tau nganga vale ma o tau te avele au ngaina le au ngani atu o tau ainga ya tunu i fafo ia ko manga ia awalava kulou le anga e kou kere kulou ala ukala e kou kere kua e le malo ya so uma kou ke kua mai o kou ainga ya kungu i fafo ia lai fai wa fiangi mako madiu la foi fai mato madiu sa mole atau ko so le wa ya de mele wo pe ya se tradition pengi ku mang yang an mele wo fai nga nga fai ar madiu fa si maka mai e ku pe ngi ai e konga sa mo ai wo o fo ila e konga diskai o su e kwa wo su e fo ngi wo le ma wan sa mo pa vai la ka ku ye o fisidi o ko wo la ko ke su o e mai ngi e konga ma o e mai ngi ku per ma o e fai ka ko far vela ai ka ua pro ke kia ka ua ia fa fekai de fast se kulo pa uia ai o ile pea langa o le sika nga kala fai mai si sakaunga mai le kupe ma mai le e lo la kala e se lo fa ngo yo ka ko manga ku mele o ke o fo se kumalo e fai inga mele fast a ke fa ko ma popo kumalo le fa forza long inga fast yes bo ko se sila mai fa fo ako wa tou sila mai leo i o tou ainga leo ke fa am not talking o ke o fa ku ya ke au ma de atu o leo ke fa leo leanga o leo ke fa rua i mo ka amiro i vala audia ma vaenga o le mo ke midiki ngoi fa fe kaia a pisar fa sala laule le atu o fa ya a fa ya pisa asiaka langa o leo ke fa rua i mo fa long ma ko fa soa makamaki nga makua fiku se fudu valu se fudu iva se fudu even se lau ko sama a fai lai pisa ku wa mo fa pea lenga o leu ke feru hai mo feiro ai kanga ko kulo ngai ko ainga o la foi ka o mai kanga le polonga male ai lo le la fo ko kupe ya o pawala le vaenga o le tau le mau o re koe fa manga ko mare koe a fa fang auange i o ko fa onga auange o ko fa ngalo ainga manga ku mar ko fale fai ku fafu iyo fai ka ufia se lau milionga
remittance so kupe ia la fo ku le atau sa mo Fela maka o se faro wika ya we. Fela maka. Mo le van kong ave makariki. Fela maka. Fela pa. Olha se fainga ke malo ai. Wale wa wale se e mo kwa no way. Ai o nga lava e ke fa la pe lave ngi me fa adi lo fia poco la sa wala lilo ngo fo mo e o ta penanga mene yo palota o fai vai yo oloi menge yo paloka le ma fai no o fa tamala ia wala e mo wai malo aikia ese aikia leanga o committee kau ka fi mai kau kasas me ko fisidi kai mi ole o committee mala vaenga mala plan o la plan le ai tele na fai ai ele le fo ile fa lo longo mai o ko kuskala ko ke ole kosi me ia me sa o yo ki fai kuai ai soia ko ke o kamilo makangau mea o le plan o te fai ele melea o te tulia uspai e ia uspai mfui o kama ia o mako la poa o kupe ke kua yai pupuka ako fa foga le ya fa foga le lava matustosi o tangata nei e mua tala pe o le tua e o la kamangei po se mea le fa tolu fa de veao ona amata leo no tamaya e o e matua pe o le ami io e tammi la loesi ma o ia tu la lo pafai mo po la lo pafai io e allunga la fa kali kai e te mi tafa mai lo anta ai o sofa ilo kongulo fale tono fale ole mauto ave awa ne ile ala stanga te lunga ona ole a fa maui le atupuka Tilo, lo so welo ma fo me ngari ngai fainga. E o kama yo pa e ako. Ole fo fangala le na. E a fela e tamai te o i pepe. Ele i tasuia. E a fela e ole tatitia meia. Ka ki ai kusa kofu ka kamalanga kamai. Ioi. O state 11 nei fa HRPP mai a fo i le taimi e fito a mawai le fionga i totoli ai o waluatu uva ai a ue iei vaenga e ono to i lalo ai le vaenga whapufai o u whai atu loa o le vaenga la lea e taun whai o le oso whai le vaveao a oso tua il va veao o ai mai le ai pe au re pole ai ia maua tangata o la ema mo le fiala ngo vai la foi pa veao ka sanga len ke paro me mo ile kalma ko ele me pelo ngo vai nga ko fu va veao fa si ai kala ngo fa mai le lu se la kala le fa ile ki le lu nga me ke fa o nai ai kia ia o live me ia mo fui le live la kape me ia misa kape me yo na nai vai po pe me ia la ve i ke wa o vaenga ia ua mala mai lava lo u tu malo o taimi o wasisinga ia nai ai nga fo i vai yo vai tu langa o le tupe ai to tele o lo tele se numero lo mo mai ai e tele line o walu po se vai nga le ivanga i se furu po ya ma ave nei tabai fangu ingu fo i nei fanau ya ma fa tel no ala le vai nga le si vai nga le na o te lua tasi lua io ia mama tu tel no ia o tele la o nei tabai fo i fia o nga university
O ila e whai ai lau ngā ruenga whasoasoani ia o na avele ia o la tūpili ta ilua wheta la li te bititi ia o na iaiga ia kusi pepa pe e tuu ia i le numera ma le ngoa o le tangata i tai le ofisa e o atu e o i uta le ofisa wa o ngā ona o le vai le tangata lea wa utusia iai io le ngoa ona avele iai ma fai iai la wa malama mea e fai kausanga kai kasi mpaloka ai umaro paloka ngalo mo ya me ia pe ale fa mana tuina mai ele minister tupe o ia ngai le fa awai o se upu lo fa mo le felo kusi wa sola le fa tuanga ia e fa mana tu mai ala ele minister tupe ia le fa ingona itamiti e pina tusi pepa fo ilele io la topili ia ina ia se taimi e totoe aini nai tupe no ia ona faalu le ia io vai nga nga ia ai wa misia o le mele lo ngofo masangi saki nga o ya le se ko lo sangi ngor saki wa menga sa fengo fenga fa ia mea ele ko lo sangi ngor saki mkanga nga senko kasia wa misia nga vai nga lo o la lo fengo fa vai na o lo ato ia ile te silima lo lima sa tau su e me ngei o CEO ai no wala do vai ia ile taimi mo mia vave ai ia la CEO ke minga la mai pe mai fo io e o fa kulea ele fai ngo fa la vela o ko fa o e malo to lua i taimi mo mia sanyo me ngei no vele to no le fa o le ia na le fa ku o fa ka faka ia le na no avele te tonu de faka e fai swinga ia swinga la nei e na o le palmia ma fai ona sainia ia le nala le ai le auti saini ai lava ia e o mai le so ai manga ora nga o sengi e ke mo e video CEO e mai da sore o ngi sau o me ia o malama o te tau le fai ai me ia e loa la vai la ko lo ua fausa fa pe nei le me o le me sengi mama i loa sang sa sis ka ko marolonga amor misa ungi ko mer makari i ka ko marolonga e vai se kier koinga se o kamar fale mo se vali le le vale ka ko vale mo le sisi se fale mo i vati SMI Fia whaafole na no lo mota, a fio mai lole SMI Hardware i funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O mato vali, o lo au ina mai atu numa mau, ma ua mauti noa le ananga tā, ma e umi foi o na au li le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atiki o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, Paso tai le fionga ya Mayava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki Samoa lau oka. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua i le suina, o na piki lea e lo a inga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo pa anga mo so se mea faufale, man fausia ina ua mea angata. Digicel Pacific is giving you the chance to win the latest Samsung Galaxy S25 Ultra smartphone. Simply send $20 or more. Digicel Pacific top up online or from a participating store, or send money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific. Be in to win the latest Samsung Galaxy S25 Ultra smartphones. Be in to win this Easter holidays by sending a top up or money transfer today for your chance to win one of 16 smartphone giveaways. Happy Easter from Digicel Pacific.
Te mero wati to suma li minuto ntalo li July fitu tal fitu mai al proclame to te di vago la fia. Sole fa ko inga le o sa waru ro ko inga li. Ne lo. Kwa le fia ko inga bo lo nga sangi kasi nga fa iso. Ah ke fa. Me le nga ka o ka kala lo. Kwa ika ya iso. Ya me foi o e maro si so. Nga ko si nga Soli. Me kom fa. Ke fa ya ko i. Ya. Papa. Papa. Ika. Ko so ka ao. Awana ingalo le tatou Papa Q le aso tona nei. To fai tatou Papa Q le tatou Blue Wave fundraising. Ya. Pepe ai la ko e fai ka ko kalama fio bai metala mai ao. La to fa sa o ma fa le mea na fa le tonu le tatou Papa Q la le to yese. Wa yeri game plan le wa yeri atawa. Ke le suinga le. O pa anga mai fio mai tala mai ao. O le ua haya ma le au fai Papa Q. Se mo wala va no le o le au ia. Ia me se ke le wale atawa ye le yo o tua e tau nga oangi lima se fai ngo se Papa Q nga ko fa o le mesa fai ku. Tatu felo i Papa Q no fonga le fa mo le ele o il tatu officer o le unit 2143 Cavendish Driver ele mamawa ma ile Henderson Cars. Kasi fa ko E te o mai lo le KFC le te sau mai le i Cavendish Drive. Fa ko ka fa sanga i Henderson Car. E le KFC le naina. E te le alu lai o le pamu a aru ai pasi KFC wa aru o le pamu ale mopili ia wa e pasi. Ai e sau mai o i manurewa pe sau mai le motorway ma ngele po nga pasi o KFC pasi ma le falita vale e le falita vale le na le tu la vale anga vale. Ale peselo koa le ia ta vale. PS Brothers. Ya so. Anga vale loa ile ofle nai na ile tuli manua. Kasi fa ko tasi fa tolu. Kevnis e kilo mo fia wala fa ia. O ke misia o ngale tau te yai aso to nai a sau nei. Io e mantua so malolo le insect dailas for Riley. A o le aso to nai e fai ele tatu Papa Q lo su tala. Ia o nei vaenga uma fo i ole. Tau mo fainga. Ia e so andi e foi. Ia isia matou fainga malanga. Ia ele matou vala ulio sisinga fu ai Victor Viola. I California. Ia uni. O le masino uni ia ele vala ulio le Blue Wave TV. Ia matou uma fo i ole au host. Ia na i Victor Viola mo le tolu aso le latu sisinga fu e San Bernardino ia mai si pito no unai la talata o Victor View e tai peia o le va o lo sau o kilani alu lo Hamilton ia I from Victor View to Las Vegas it's about 2 hours drive not far yo kama sangi vot karango fa America ka ule e not far mai a couple hours au tato o lo se mau ole fa mo ngala na sia mato malanga it's the first time malanga ile mato o fenga luenga atoa avele mato cameras uma mato langa uma e mato te live tu sa o ina mai le sisinga fu a Victor Viol o fa fianga o ta alonga kirikiti o a uma vaenga uma o le afatino matau vanga fa fianga ma nisio siva fa lenga nu o le ako ko va ai pi o ko sisinga fu a mai a Victor Viol ma wale o le avanoa. Ia, ina inisio matou vala ulia. I meo ekalesia malatou whainga lotu. Ia, ia ile ekalesia inai. Kwa uo whaila leo haula ufatua uo ila lea i se tatou vala ulia le. Whainga loku fo i e whakasa pe yo Samoa. Ia, ma wale avanoa matou te whaasala lautu sa o ila le whainga lotu o le ekalesia e whakasa. Is it Medford? Io Melford or Medford I think it's in Oregon. Yeah. Mama wai na nisi fo ekalesia. Ia walanga o isi ekalesia le ai afa pe fo yo le ya mo wala so ta inga. O se ava no le fo ile. Ya e live tu sa o ilunga o le tatou Blue Wave. Ya. Mangi fai potonga foi mangi as fa ngau mangi. Urango me fapenga fai nga kaimia ka koe yo. Ya. Ona i vaenga la na morisi la fia le tatou atunu. Ya o se matu malanga la na le tangi ai lima. Tatou ia
e aluai e tangia i lima ia ma whaaftei fo ina tātou company lang sua man isi fo yo o lo mawai ia au o nanga mawai ngai whaatino ele tautua ia ai o le tātou papakiula na a whapea te fia le tautua ma le o nanga ia e te lango sua fo i wha moe masina ia uni ma yulai lua le masinga ia kau ke iai o ia le lei foi leo le atou vai ia Godfather Sauni Elevisi a misa le o kengi so o kuai rungo le kema ia ma le fionga le lipule le ngata ilea o Andy Ayolupo ia ma au mua to vai o le matou team a toa lava le na matou te awai atu ia inisio sisinga fu o le matou valaulia ia aua ia le manatu le fionga le lipule ia mo ma le vano ia awai atu yo nisi fo o valaulia a inga lava fo pe yo nai tau a inga o le fionga le lipule ma le falitua ia o le ala fo la na le na mo wana inisi o valaulia na isi pi ko nga ka kede yo i fo taita o le aungala na o le matou papakiu ele leilo tau silfia ya afa pete fia so soani na lusu tala te su mai mai maliu mai fa tau sau sapa ya ilea taeao e uma o fa mo nga foi lo ye ile atu kau ke e pongia lele aso ro ka ko ye o ke le swinga wa kai mo e fa maru ka wa ko kero ngi si foi nga fi nga e mo sa mo foi ma mo ya ma ko le fo ya mas foi sa ya ke ko nga pisi o sa o le pareng for ka ale wo faile o fai swinga ka ko papakiu o la ingi si ra mai fai papakiu ai fa bongo kai mi ora ko nge ngi mo se bongo fai fa so mo ko ya me fela foi ile malu le ko ma ia ka ko papakiu ya o me nga mo wa wi o ko kele la we cha pipi nga ko ka ko papakiu yes ai ko ala ko mo ka wa faftai foi yo wa ko ma ka mo fo la ko suinga ya me se fo la ko involvement le fengo felo e si uso le ngale le ka uso sala por papakiu ole mana foi feedback se nisi fa mai pe a fa les fali le so marolo ke ro engalo ya ura so marolo so foi sa uso ya ura so marolo les fali le wan mana foi a foi te le nisi le fenga ruenga ya chei ole nei te mi o leta o to le stona mo si le fia to tele o vor ka ko por kala fai tele a le te vai tu nei nisi o tu alalo le fa mai mane fi pena ya o ngofo le sfalele ke wo ai nga ka fauma a ke tu fa na wa le foi tu wa o ya ona ko ki fa mai lola ya le skonga ya e sa ulo ma tu alo ye le ngori pakiu mali si me foi le langa ka nga la barka ko kai wa ka ko malo mo ka ko ola ka ko malo inga ia sort out le papakiu le inga ia kulanga le mo la skonga ya ko i mele ko pu ya e se manu e tofu am fa ngofi pena le ta fauis ana le o mo nga le ka fa nga mai di ma fa te se tau mama se venga alanga na tu lo tu vai ta vale ma fa tu ya le ale faina le ai one ngalo o te binde ia to volta to address misiru kisu a polo sunga to ma nave misiru kisu o malele aso osu esi o so le irka ko office to vatu le address le ya fa maule le lalo ma fa masani ta to fa nga ingo GPS au ta to to fire me le o fa sino fa Samoa e uma loa ngiu o nga e ka miro le ko fa sama nga yai misi do kisua e ka ko ki kwa o me fa papakiu a tio sui ele o misi ya al papakiu la ta to New Zealand ai mona yo wo malava matato mafutanga i California e fight ko papakiu o to fo i California fast California ainga barbecue ya o wo mapaanga uma ale tatou tauta iae ma e fia i ka ko prokalame ma ainga uma o le fast tatou pala uma le papakiu le California o to California a o to ia nei au kilani ma Euskadia ka ko pala mai ia ma ko plue a papakiu le
ia mo le ainga o le fast ia o te iloa o le afionga le te fono kapuala oi so o kakama o ia le fiona o le afionga o tapuala ia o tapuala peise fatina ia ngol kinga o kapuala kusore o le tulanga la ia tapuala o he's more than just a kai fongo ia kusore fakama fakinga se fa pietina ia fakama io pise mother earth ala fakinga fo le o kio mea pise mother earth foi fulu ipo ia fai fakanga mea o foi la le tino tanga tala o ia o peskinga ka le tino e tino ese maulunga ai malu fo e malu li fo ko malu ko mai ka i wa ka wer fakinga ko mai ka e malu ko mai ka i malu kinga a fo lona malu to mai ta ina ele ma faina lu na o yese mea e kawanga e o amonon e le o ele o amation to do ele o fatu ele me fainga nga e saunga o ele se kai mi fo ile wa nga ke vai me fainga ma vui ke minga la e ko far ko vui ele me fai ai fa mai ia e fainga town e tu no le nga e fa pirtani al tele o mea ia e kaunga se fa liu e ke lo e makuare fia pula mai a pea ko vai ia ka ko malanga le e ke lo o ke fa sa o inga ia e ka puala e ke fa sa inga le fa ko ka puala ia langa ro mo vui wa ka singa u le lilo le ma sa le ai wa se kira al barbecue la le misa tu fo no barbecue se ka vai mo le fa kala e fa ke ga ka barbecue a go fa vese le mo o se pipi barbecue le a California ia le o le chicken o le turkey tail longo inga o le moa se pipi so sisi o le oka fai po le leisa ia marvaing ma ia o vaing la le o vaing foi fa ka lau sau a koa iar vaing ia nga awal vaing o lenga fai o kulepa o me vai ki poro lenga ru ku foi ai ia ele le fa le ora ku leu ai o vai le sau o ai o le tatou menu la le mo vainga le California ia o le ngalo o le a Sofia misaka ko fa mo a so luas ful mo no ingola sto na I think so a America ele tar se fulu anga ile lima ile fifi wa vai pa ki o kama se so ako ar ka pa ki u nganga va ve uma ongor ko fi o to te o alen to mai to te to ruale fora ko fi va ve o ke le o lango yo boingi ka vai fora fo ko mo le Victoria Fast a inga ia marola fo ya la ko ya fingo le chairman if so la ia mal fa kama fo ya le mar kama mo ya ma ula kama le ka valle la kama so la inga wa ya kwa ma wa lunga bi fa alo le mo lunga ka va ka mar o lo ke kila ole fa ftainga la ngai le fo le mafutanga le Victoria io ia on ole te le la fo yo milponi le la ia si vai ngai i Victoria ia mar vai ngai milponi o le la ia le sa ta ia le fio ngai le maru mo a pena mai esu nga tofi na la o se mal to fa sola se fue la mele e pro que va o mal vai nga o polite va ona ina ile vai nga le anu la o fo milponi ia Victoria la fua boyai Adelaide ia birth to telia ia o fafte se ole mai fatasi male come together as one me mo se au ko kere mo lo vai fo le ka limo se fulu mo ka se la ko lo fa va ngale nga fa ngo fien nga wenga ia ma kupo fo ia mai al proclamer to te ne vanga le fifi nisi o tatu issue so le so tao ma wani so tatu fatata no ngai nei nisi na tau so ta ye toi o te loi to ava no le so tao ia mai se fo se sui mai hawa mo el tatu so ta inga ia ile so tao ia isi si vai ngai ke wa mai al tatu proclame ia fa te tele shel tatu proclame ni vanga le fiafi fa tai ma ftanga fa tai foi ia ile on sai mal la palitatu filoi o le so tao o le tar tonu
tō mai fo Kolua. asolulu Asolulu ko. ta tolu mai e leono Ya, ya mai. ta tu te ya ma fatu maruia le fiafi a sia tamri atawa soifua mai manuia. Digicel Pacific is giving you the chance to win the latest Samsung Galaxy S25 Ultra smartphone. Simply send $20 or more. Digicel Pacific top up online or from a participating store, or send money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific. Be in to win the latest Samsung Galaxy S25 Ultra smartphones. Be in to win this Easter holidays by sending a top up or money transfer today for your chance to win one of 16 smartphone giveaways. Happy Easter from Digicel Pacific. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.